Sure. rekisetsa batho ntho e Hle bone ha se tse dintho tsa sefahleho. Se mafu. rekisetsang batho ntho e leng yona Ke ntho e kgolo nthong. jwa setho ke kopa le kene le tlo bona Seleke hore o jwang a sa tshasa makeup Hle ka tuku. Hle ntate mo. Seleke rekisetsang batho Nkare ke mme ka tloa matsere go ba mme Maseleke a tlo bula mbede show e mini e ka sebeletso a tsatsi la sa rekisetsang batho ntho e leng yona wa tswa mare ke bua nnete sefapang rekisetsang ha le interested o ntho e re leng yona mose ka o jetsa Seleke rekisetse ntho tse leng tsona straight ha le interested yo ai kutlwa ke bapetse ka 5k ke yona ya Victoria o connected kutlwa sefapano ke bapetse ka seriti sa bon ka tuku ahle boss Fark Seleke o jwang ha motle hai ke na le manyena kore ha o Boss Farki, ha ha motle ale natural natural ayo boss Fark o mona jwang ke le tla butle kapa ke mona jwang nani wa bana ke le tla butle boss Fark ha o mo sheba mona a le jwang ke le tla butle kapa ke re le manyena guys ke yona ntho tlolang ke le jwetsa yona ke re guys it's very important to sometimes be yourself hlaha mona o le wena you look more like now beautiful eh you look more alike now wa utlwa beautiful love you and I'm glad wa utlwa a ke utlwa go se hoti motho a motle a je wa guys guys ke reke data wa entse ka bantse le sharp reconnective right is stable into hothi umuntu code 14 o tiboti ya ngad Seleke o motle wa tsena ngare ke mme ka tloa bula ka thapelo tshebeletso ntse kgolo tsa bomme ba safa maro tshwantse o be jwalo tshwantse o be decent o bona le a ke batlo bona la ke mme what you and your dad look more alike outlale jole ha nka tshwana le ntate ke bona bothata bo nka tshwana le motho wa ntate ke bona bothata bo guys network is stable mara ka poetsa la mo because ke bona nini e hlaisa borete ene ne se batlo re ka data sai re ke for khono jwa fogo a utlo jala ha o ka thiki tshwana le ntate yo guys nane ke re le hlaisa sometimes le so Isha Poke, thank you so much, Luisa. Come on, Luisa. Hey, Luisa. Girl, umotle. Outle. Sure. Hey, Seleke umotle natural beauty. Seleke umotle. I say you na le batla show. Guys, what's one thing every day? It's very important. Last week sometimes it's very important. Hore. O hlahe le o tlo bantse ba ro motle hle Seleke mogotsi wa ka Ted o palesa o sihle and how do you say ke Ted o tsebe Ted ke monna ke so batla o jwetsa ke mogotsi wa ka jwalo hore o motle hotike guys today re qetela taba ya ne ya ona le accent yo batlang re bue le yona na Ted go bona mogotsi wa ka guys do you have any ex you feel more o hloka re bue le yona and then if you are sugudisa fanda ga re ba toteno is if adio the ex tsa mna le sa di batla and because wa batalo but I think le di hloka o feta no le hloka o feta mobile le hloka o feta no di ex tsa lona le di hloka ka matlama ho ha le di hloka ka matlama ho a re tseng jwalo he no le hloka di ex ka matlama ho lo bana beso. Did you get married past November? No, re tla bong so re tla question ya no tsena re tabela di ex nka ke araba bongs what if mo modimo dile ka lotso I did not bongs no marriage no nothing in Jesus name bongs bona so ju tlo saying in the morning I saw you miss ke la pile chui
in the morning, no eat. Jo lindiwe ho bata ka blomo ka mo wa bata hle. But ntong ka di ex he re di phonele and la hopola for the past 2 weeks we've been having this show mo eleng hore re Pride high right wa tse o tlo thola hore o gawane le girlfriend ya hao boyfriend but o santse mo rata o santse mo hopola. Now maybe your pride does not allow you hore re mo phone o mo founele o mo jwetse hore motho wa modimo ke santse ko rata ke santse ko hopola. Now re bobedi bo kopane ga mo ga o thusa ga mo founela re mo jwetse hore sheba o se lerato se leke a ga santse a o rata and wa o hopola. And what is important, Dr. November we explain le dibeke tse fitileng, what is important is for you to get a closure. O tsebe hore motho wa ne ke tsantse ke mo rata ke tsa mare o movile on tlo ke dile ka lerato la ka le ne le setse ho yena le ho mo hopola ke qete ka lone ke kgone ho concentrate ho my new partner and my new relationship, because believe me how santse o hopola ex you will compare everything etsuwang ke the current person o tlo dilo ntse o compare Alex hore na ex ka ha e hlafuni tjena ke tsa example ke example o tla tsa ke hlafuna mhlafuna wa ka o tla tsa ke hlafuna the original mhlafuna wa ka. Ene ka le kopa ladies and gentlemen Ha ke tenne buka o tlo sheba ha ke go sokonya hona le batho ba o shebile mo hlafuna le ona ba turn off ai ke nyame ba le ntshwarela bana beso. Now ka kopa ladies and gentlemen ne ha ke batle ke o kgalemele go bitsa ka lebitso. If wena o feel hore ex ya hao o batla isa di helentse haufinyana o batla o isa ka, it's fine. Now o seke wa ba wa kena mo o bo bua hore bana ba batho ke eng ke tla o kgalemela go bitsa ka lebitso ga utlwanang a kere wena if o feel hore o sharpo ka ex ha ba tlo ifounela then it's fine, it's okay. O tla dula o shebelle batho ba ileng hore bone ba founela di ex tsa bone. Now ka le kopa he kenang really too sad bana ba ke le thusa ke le natural gore ke lata sesadi bana le sna ke lapile ho lapile awuhle nomfundo why utsamaya awuhle nomfundo ari o qala o kena but a tlo dula nako e telele. Ntate moruti Nthabi read are ao snogonogo wa tseba ka o rata mara moruti you always make my day. God bless you. Thank you Nthabi. Thank you so much. Yes. And then okay, so kenang here kenang guys alena di ex dumelang batho ba batle hello no nneba batho kenang re founeleng di ex le ha ile nna he kore kena o fenda te mruti di number tsaka ke se ke re le ha ile yena ntate mruti maybe le la nna la bua o bo mona a o ghost a ke re lokisa account bana ba se ne ke se ke re le ha ile nna maybe ke lo bua le nna mbona ke nyamela cause hona le mo nnekile ka nna ka nyamela te re lokisa account ne ke se ke re mara nna ka tseba ka nyamela o feta ntho ne ke se ke re Ska etsa example ka ale sena di ex ga kwala cause bilo ha batho as example ka banda ba na ex ba telephone but yo I wanna have a food. guys ke ma batla founela ex re itse today
una re se ra hlola re etsa show ke ena be ke rona re etsa la dilas ya re if o batla ex ya hao re founele ex ya hao and then re bue le yena if because re itse ha ne re qala show ena ra re it will help you to have a closure and what's that you fumane di feedback tsa batho ba fumaneng closure so fapa so many people guys ba ile ba fumane closure because ex ya if e re no I batle next at least you tla botse closure so it's we know it's not an easy thing we're not about no I did it. Oh, Patricia, Pastor did it for the past 2 weeks. No, we did. I called a lot of my ex. And then Baban they turned him down like no One. Only one. To me, Crashela the phone ya to. Onale number ya gagwe crash. Maybe hey because haka phone la di ex la phone la di crash. To me, refer number crash ya. To me refer number crash ya remote khathetse. Guys, that's in a phone la ex kapa phone la crash and if lentse le tshaba le shapwa ke matsolo listen to the guts. No more this show. And then we going back to our normal Monday show. More the different topics and then ritus. Kilo izame number izame fast. I show more he kilo phone. Mo di crash mo no ke show kilo phone. To me crash ya o ke mang ke a Blomo kapa ke ya Pretoria kapa ke ya Joburg kapa ke ya Eastern Cape. Nelly, I think it's a good thing. Sure. Nelly. Wow. Nelly. Give us our call. The numbers are high. Yes. Hey. No, ma, oyenze something like Kore. I think request Nelly or refer the number. I'll say help me to appreciate my man. Okay, now. Sure. Nelly, reka yetsa. Ke tshaba ho mpontsha. Ke tshaba ho mpontsha ka lebitso. O tshaba ho mo bitsa ka lebitso. Ska mo bitsa ka lebitso. O dula Bloemfontein, Joburg, Pretoria, kai ex ya hao. Crash. Hi bona le di number meskati tsa high. Request help me appreciate my partner. Ke romele number tsa high kai. Request a meskat o re fe tsona re mo phone. No, I think bana ba romelang di ba batla mo appreciate. Ha ba kene DM ya ho fela ba romela ka speed. Okay. Don't you think so? Ba romele di number. Retro. Haba di beats, haba request because I kira ha request monana a le teng live. O tlo khona o kena a ba re ke kopa le mo founele le mo jwetse ka leboha ka 1 2 3 ke rata re founele the guy motho a utlwa wa bo I kira we are appreciating number ya the guy ha se crush ye ko mo appreciate I kira ya se crush di crush o tla DM ho ausi o lovely Dumi ke ene wa crush bon Nelly Ariana o batla o appreciate now I'm saying ho up ha mo appreciate ke most wanted ba ka tloba mo if I'm appreciate it who sure that man kapa that guy who looking okay you know what you can do go ke re fela hello ne so that you can DM me the number tsa high ne I just commented ka my personal thinging ke re fela hello now please for everybody that wants to appreciate their partner
you can just DM me. Ke Ausi O Lovely. You go to my profile, it's not private, and then DMele the number. You tell me Kinna Maria, and then my partner Kitabang the number tsa so that we call the person. Because now how much appreciate them? Only the lioness. Yeah. Say it. Yeah. Can't need I like it. Somewhere. Somehow. You guys look alike. You can request and give you your number. Go DM. Yes. Katleo, wena tloka thapelo ka mosadi wa gago. Re tla tla. You November Ozama Kaleka. This vision is of you is better. Isn't that the painter I fuck off. Zozo. Zozo. Ko ono fila na fana o batla fana ka advice. Agre di penti tseno kapa kinkile penti ki mosadi kapa ke mona. Azo kinana ke monna. Maybe kinkile penti ya mosadi wa that is why a utlwile bohloko. Maybe kinkile kapa maybe ka di masiriti sa gage. Na ke na penti ya mosadi wa kapa girlfriend. Ke tsona tse. Kapa hona ne wa di khalla di bona. A di bona di le kwa a bona go a di bone ka tlu. Azozo. Ai wena. Azozo. Kabo khalana. Pasali. Hote basadi tsamo, basadi ntsamo. O na basadi ntsamo. Batlanka mamene, ba batla banka mamene me. Baitse. No. No, baitse fe. But now I'm married. Okay. Baitse fe. Baitse. Senda Lena. Royalty are hi, please help me appreciate my man. His name is We Live in Bloom. Here are the numbers. Armfone. Hi, Nan, Mario, you are doing something great. What's it? Lena ka ithuta mo. Re kopa fela re reng ho yena. Ke re wena re kopa request. Wena request we already have your numbers Leah Royalty. We already have your numbers. What you can do ko fela o request and tell us gore re reng. And then rona di number tsa hae re na le tsona le lina la hae re na le tsona. Oh, Lena, this is so sweet. Amara. Oh man. Hey, guys. Once who come about to appreciate not to complain. Okay. I love you so much. You are my number one. You deserve flowers. You deserve flowers. Request Miss Katra mo phonela o butuo. Ra mo phonela. I request re tsebe o phonela motho wa hae. Le today. Luana we too. Nna ke tlo appreciate boss ya ka. O appreciate the boyfriend ising le banna ising to. Ising boss wa ha. Slick. Le today guys. Hi, this lady man. Hey, man, we into something very good. Sure. Lena. Ma'am, Pastor Lekai. Tell the guy. I'm not doing. Yes. Yes, I could follow with my hubby, my better half, my donto. Oh, pumpkin sweet one, go to Panda no, Almanda. I can leave for home and I can thank back that for my Alice. That is my Alice. Okay. From the moon and back is my ride or die. Okay. Sure, wow. For each other, we went to hell and back from each other. For Diamond, Nkaya go shake a solar satan gabu. Hey, gentlemen! Hey! I love him for my soul, not for my heart. Ke kopa re mo founele tshwara fela jwa ntate nka di number tle. Au mara. Armfonel. Au mara.
and a phone right again. My honey bunny. Ramofone. I hope you try swag. Okay. Mosadi wa ka po girlfriend. Mosadi. Abuti wa ka le kae? Re to kae na le? Re teng o bua le moruti November. Oh, ntate ke a leboha o ka lentsula. O hantle abuti wa ka. Ya ke hantle ntate November. Abuti wa ka ke wa ntse ba ke specialize ka manyalo le ka di relationship be ntse ke bua ka manyalo le ka di relationship. Ntate November. Ka nnete hona le motho ya re ntsatsing lena yena o kopa ho appreciate boteng ba hao bophelong ba hae. Hallelujah. Ka nnete a re Honey bunny wa ka o. Ke name o. ke monao yo. Ke nna ka sebele ntate November. Amar guys ke a le rata hle. Ka nnete a re kopa hore ka nnete o bohlokwa bophelong ba hae o everything le go wile dinthong mare ka nnete letsatsi lena o ntsa ka na kgetha wena o ntsa o kgetha le ho sana ka o kgetha. Ao, tate modimo a sebetsa ka nnete. Hai. Ke rata taba tse. Yo. Ao hle. Wa sebetsa ka nnete tate modimo ntate November. Lena le nako ka ile nyalane. Re tlo 5 years next year. My Jesus. Ao hlenda twa ka modimo le hlololo fatshe o proud mosadi wa hao ke yena o teng o mametse o proud ka nnete ene ke yena ene o tsebetsa tsinena ne re etsa show ye nngwe. She is the first person o re kopa yena show ye ne re etsa yena re tšhentšha nyane yena o batla o appreciate monna wa hae o batla o leboa ka nnete. Ka leboha ntate November. Ao hlenda twa ka ma. O tla emotional. Ao hlenda twa ka modimo le hlololo fatshe ka nnete ke bua mantswe a blessing modimo lona modimo le protect ntho ke kopang le etse fela ga itse di akane le your beautiful husband ke hore le hopotsane fela hore kana why a o choositse and then le dule fatshe ka tsatsi le ga le na le nako o mo botse baby wa kana why o choositse and ha o qetile everything ya o choositseng for tsona o dingwele fatshe hore kana o choositse because of 1 2 3 and then le ena monna wa hao a o jwetse hore o choose for what then ha le qetile dintho tseno le di manamise ka kamoreng so that la le ke la ba le mathata la le ke la ba le di challenges because lenyalo le na le di challenges so that la le ke la ba le mathata mara o ske wa tloa e mo le monga ska tloa dintho ntse neng di etse hore a choose ka baka la tsona. Wow. Ke a kopa o tla gaetse ya le dula fatshe ya wa mmotsa re baby why o choositse then a o bolele dintho tse o di a o choositseng so that la o ka wa kwata la le ke la ba miserable le ske la tloa dinthong tseo. Thank you family. Thank you. Yo, thank you so much Ntatwaka. Thank you so much. Wow. Sure. Auswaka. Yo. Oh, that November, you made my day, you made my life, you made Jana. Utla monna is so emotional. Sure. And nasa di crane that November in his first marriage, so no yana khona ntse go rutana such things. O kila nyalwa wena? No yena. Wena o so nyalwa. Wena? Che? Wena o so nyalwa wena. And that. Okay, let me give you just an advice, ne? Wena. One of the things when something we tsebe again, Leona, you can write it down, Leona here.
ke eng ke yana divorcing kapa ke the wife, the ex-wife. a divorcing ne, but doesn't matter, but it's very important to know. But how you need to make sure that what it's about the or I end up at divorces, so that Luena was the repeater usually, because most yaruna banna we divorce libasadi, we divorce beretwa re qala manyalo a matjha batho bo thola hore batho bana ba re yang ho bona ba etsa dintho tse tshwanang le tsona tsane tse re di baleileng. So please nketsetse favor ya hore everything entseng hore a divorce why we no more or baby kana we take again entseng hore divorce ha qeta o bolela wa dingwala ha o qetile you make sure that dintho tseno wa di hlokomela hore le wena o ske wa iphumana o di entse dintho tseo. Yeah, Dad. Lena. Hey. Okay, thank you so much. No. Sure. Thank you. Yo sis. Ki Karabelo Melesi o. Okay. Karabo Melesi lene are o kopare appreciate ha ke tsebe now he did not state you did not state hore ke mosadi wa hao kapa ke girlfriend kapa ke eng. Now o re kopa fela o state hore na re appreciate ma hape the show today viewers at home ne re ntse re kwala show ele ya ho founela di ex, but if you still want us to call your ex and then umublele go santso morata o santso mo gopola, we can still do that. Now Oslina yena o founile abare nna ke kopa link to saying to appreciate my man, to tell my man how important he is bophelong baka. Now that is why then re etsa. Now today re tlo founela batho ba ile hore le batho appreciate the partner tsa lona, and then we also gonna call those who want to fix dilo between bona le di ex tsa bona. I hope I'm very clear. Now ke kupile for those who wants to appreciate ke tlo kwala gape ne, ke tlo kwala gape comment e reng fela hello so that you can see my personal account. DMele your partner's numbers, especially when you want to appreciate, because I can gonna lead the lioness they huntang. Now when I open DM your partner's cell phone numbers, and then we call, and then you appreciate. Now Karabo, you did not state whether ki girlfriend kapa ki wife. Now can you please oreblele Karabo hore also mo appreciate ki man. Hello Karabo. Karabo. Melamba tsa dibaka. Yes, Karabo. Le kae? Sabu Karabo. O appreciate among wena girlfriend or your wife? Tata November. Di number tse ke di rometseng ke tsa ga amogela. Yes. My girlfriend. Le nna go ka lutlana. Re na le 4 years re utlwana ebile re na le ngwana o na le 2 years. Le dula sam. Ya re dula mmogo. Wow. Are mo phone. Okay, ka mo phone Are mo phone. Huh? Yeah guys. Hi maruna re tla appreciate you ani marsle. Ana ke sho ke tlo ba tlo tlisa di number no. Una le batla appreciate. Ai, ha una re ka se phone le kana go fixwa le di ex, le kana go appreciation be sa phone. Ha, nka fitwa ke ntse tse pedi. What guys? Botata bo tla bo boleti. Hello. Auswaka le kae? I'm not like Re teng auswaka hle. O bua le Dr. November. Wa khona nkutla, wa khona utlo. Okay, auswaka. Re na le motho wa hao ka nnete wa tswa re sebetsana le manyalo le di relationship. Re na le motho wa hao ka nnete are
o batla o appreciate boteng ba hao bophelong ba hae o rata ka tsile makatsang o leba modimo ka bophelo ba hao ha ke mametse o mametse ke mametse o Karabo ntate moruti November ke ena ntate o mametse motho wa hao o tla amo au khemara amo ke eng e ratang ka yena go jetse ntse tse tharo fela tse di ratang ka yena ke mo ratela go o ntlhokometse amara one support ka dilo tsa sekolo ene wa ngata gape so lena ke batla mo rata the way a ngatang ka teng amara guys Sure. ka ke mankane ke Amo. amo le na le utlwana 3 to 4 years no ya okay ke tata o bolella couple e nngwe no ne because a krele no a le sonyalane kona jwale ntse le sebeletsa o ya lenyalo ne ke tlo kopa le nketsetse favor abuti Karabo mametse ne Karabo okay the same thing ye ke feeling couple ya ne advice here tsa mo dula fatshe Karabo samle le amo o botsa Karabo ke di feeling ntho tse ntseng hore o nchoose hara batho bohle bao o bileng le bona you need to know wena amo hore ke di feeling ntho tse ntseng Karabo a o choose hara batho bohle le Karabo o tshwantse a tsebe hore why o mo choositse ka ra batho bohle ha le qetile dintho tseno ke a kopa guys ha le qeta o di bolela hore o nchoositse because of 1 2 3 emong le emong a tshwere pene ya le pampiri ya le dingole dintho tseo so that o ske wena amo o ske la o ka ba o kwata o ske wa move away from dintho tse ntse hore Karabo a o rate le Karabo le ha ka ba kwatala ba miserable aska ba move away from dintho tseo di entseng hore wena o mo choose so le tlo di ngola le di beka ka moreng so that emong le mong a dule a ikhopotsa hore kana motho a ka o choositse because of 1 2 3 please guys please guys ne and then modimo ale hlonolo fatse Karabo we appreciate you ntato appreciate mosadi wa hao a future wife ya hao ka rabatho o mo appreciate o ananela boteng ba hae thank you so much guys ntate modimo le bless ke bua protection modimo lona ke bua blessing modimo lona thank you so much thank you ntate November thank you so much yeah Sure. Karabo I respect you Hi, so emotional. Hey, hi guys. Karabo thank you so much thank you so much my god o tlile le ntho askis ke mogaotse askis Karabo go gaotsa askis I so to qetile askis Hey, show me. Jesus. What's wrong, guys? We need Retsiba batho ba bua ka manyalo le ka di relationship le ka marato he ke scam le rato ke scam le nyalo ke scam but today amen today woo batho ba tshintshile ba re let me appreciate my part okay ao mari kapa hana network hana excel itse ba nyaka le rang ya appreciate ke be le a tlo ngomela molaetsa mohle nga se fitu ke show ya di ex liye a nka tseba bothata boteng kana okay guys motho I want fela ka appreciate haeba le exenyama fela ke re le haila nga appreciate fela re kile ga jola bonyane la ka mo mblokile un appreciate le la butlo monate ka mo ga mo tla block ao mari ke re dira show e powerful na mo sena mthal au ka rona awa guys le tlo utlwa mmelaetsa nna sefapane ke kopane ne le zameng ex ya ka mo kapa motho are umfile di number are it's my dear wife numbers
I want to appreciate her. Ne? Silike. Tibis, no request. I want to appreciate her. If it wasn't of her, nkabeng ile khale manong a lefatshe a nqetile. Silike ke batla o sena re tlo mo balla message. Yahle. Hey, so ya today. Oh, batho ka una network ma. The lady batla re male message. Ke ntate o appreciate musadi wa hae. Ke kopa re balle o se message. TBC request her, we going to call your wife. Please request. Mare guys. Mare. Ba tseba mare ne ke nana lenyalo le halio. Le rato ale. Sefapano ka bona lenyalo le teng. How guys? TBC request he hle mona. TBC request hle. Ke yona ena ne? Tsena ne? Silike. Hi. Sure. TBC jole ha. Okay, last request. Last request ke nana magene o dirile everything clear. Yeah, we answer everything clear. So. Kana o ke mosadi wa ene? Bokolonicious. Shuya vandag. Ha ke tse le tlo kena le tlo etsa jwang. Bane lona le na mangwe. Abana le motaba batla mo appreciate. Also, hello? Dumelang? Dumelang? Silike tlo ntjwetsa na ha ona motho a appreciate. Ka ipotsa nna ke after show ke tlo blocka batho. Motho appreciate o blocka. Ya di etsene ke utlwisisa. Ha ona mo re kopana le ya appreciation. A bo sina motho a appreciate a bua. Yo ke tlo blocka batho nna. Hello. Khaitse di ka le kae? Re teng hle bua le Pastor November. Moruti November. Ya khaitse di ka 1 minute fela. Wa tswa re ke sebetsana le manyalo le di relationship di TikTok on Facebook. Re tsere molaetsa bakeng sa hore kopa o bala fela o tswa o motho wa hao. O re okay, o re fane ka di number ne. I want to appreciate her. If it wasn't of her, nkabeng ile khale manong a lefatshe a nqetile. I love her so much ke a leboha. O tswa ho ntate TBC o ya ho mme ke lebogile TBC. O na o appreciate a re o leba modimo ka wena ka nnete. No, tsatsina batho ba appreciate di partnera tsa bona fela. So le yana feel hore ka nnete le yana o tla hloka ho appreciate wena. A re ka nnete le fatshe le nka be le moqetilo jenese ka wena o bapetse ka role bohlokwa haholo bophelong ba hae ka nnete. Ao se gaitse di aka le nna go ka le nyalane. Renale almost 5 months now. Renale ka November, mare renale almost 2 years re ratana. Okay. Jo. No ka ne to appreciate ka ne to leba modimo ka wena. Wa tsba nna ke kopa le nketsetse eng, ne? Ke kopa le nketsetse so wena le yena. A kre o choositse le wena mo choositse ne? Now ke kopa fela o le lo dula fatla le na le nako. E mo le mo a tshwere pene le pampiri ya hae. O mo botse hore baby ke di feeding ntho tse ntseng hore o nchoose hara basadi bohle ba o kopaneng le bona. Ha o qetile dintho tsohle tsa o tlo o jetsang tsona o di ngwale fatshe hore ke eng e ntseng hore a o choose. Le yena a o botse hore ke di feeding ntho tse ntseng hore o mo choose. Le yena a di ngole fatshe dintho tse ntseng hore o mo kgethe ka ra banna kaofela. And that thing di tlo di thusa ka eng? Di tlo di thusa hore la le ke la ba miserable, la ba frustrated,
e mong le e mong a ska tloa nthong e ntseng hore a kgethwe o nkutlisa kgaitsedi ya ka please ke a kopa ha lena le nako fela le le right don't go and sit down and write down or baby ke feeling tshetsetseng gore ntshetse you know why because most of the time manyalo le di relationship ha nako ntse tsamaya we always move away from dintho tse ntseng gore re kgethwe ke di partnera tsa rona and that is what utla partnera ere maru chinchile musadi wa ka kapa monna ka o chinchile kanti skepsele o ntsa se aware gore o ntsa tloha dintho tse ntseng gore o mo kgethe thank you so much modimo le protect a le sireletse a le fe tšhelete le phile ha monate ka nnete I really needed this. Thank you so much, Khaitsedi Yaka. Thank you so much. Wow. I really needed that. Mary, this is so sweet and powerful. Malike, next ona. Ke tlo block. Ka tswa show mo sena motho a itseng fela le tla bona ntwe ke tlo etsa Tahli are Later, okay, Tahli, appreciate my are khotso Mr. November. Today I want to appreciate my husband Pastor Ndeleni. Remain 22 years but not 22 years but Tahli request Tahli rakupa o DM also lovely ke mo responde DM o lovely re thole information le message o ka ngola ditaba tsa how to the same DM wa bona like no re qeta o bua ka le o skile bogile and then yene o yentse messe o tauhle batho le re rona next nna ke tlo le blocka yo na plus ke tseba blocka tate mruti wow this is so sweet Ntata Moruti November Tahli Ntata Moruti Tahli Ntata Moruti Bathong Tata Moruti Tahli hle Amara letsa jwang Maya Amara I so wish ka re nka o fa di number tsa hae o bue le yena o mo jwetse the way long hore ke appreciate hore be o bophelong ba ka almost ke bua ke 23 years this year re le nyalong kore ha kwa tlo maka ke thabi kore ke le bua modimo mo nna mphele nyana bophelong ba hae a tsa ho nyalwa ke mothelong hore o tseba modimo hey, homenate le phela ka peace. I don't want to lie. Netse ke sa shebe dintho tsa hao ba di kana mphileng mogolo no hore o go mamela Mr. November o na le di motivation tse long hore o ka ithuta tsona bophelo ba hae. So 23 years ha se papadi o le lenyalo. Autle jala ho kholo re o DM asile ke ringe di number tsa me re thole number tsa hae please ke tla di DM ko fe di number tsa hae buelena mnyotso hore na ke appreciate ha mara because ke moruti yena now am I to refer to on straight 078 yeah because ke moruti ke ntate mo yeah ke mohlanka modimo yena I don't think it's a mother this is powerful 078 94 88 650 hey and tsara jalo he hi 22 selekele it's about 22 years ngwana so tsebele 2 months we thola ka mohau ha ile 22 years yo le 2 months re thola ka mohau o utlwile ha ka mpatsa a show ye yo mfundisi Motswadi le kae mo profeta Jesu wa halalela o tsane motlhe le kae motswadi wa ka re te bua le moruti November ntate my favorite pastor bonna o bona motho ha batla ntshwara bobeng a bue ka wena no Ntate Novi
moruti ko o rata ka pelo ya ka yohle kore ebile ba mpitsa ka wena ga ba mpona o tla ba ra moruti Novi ao hle bohlanka modimo ko tshwaretse taba tse monate he jala ka o tseba gore ke sebetsana le manyalo le di-relationship jwale tsatsing lena motho sa re hlaba ka a kena lifeng yaka a re nna ke kopa appreciate monna yo ntate modimo amphileng yena a re na le 23 years re ntse re le mmoho ka jwale ke yona ho mametse a re ntate moruti November modimo mphile molekane wa ka re yeno ke mofuwe ke ntate modimo ona re fela batla hore tanki o leba modimo ka bophelo ba hae ba hao bophelong ba hae ka nnete na batla hore fela a re jwetse hore o bapala karolo e kgolo bophelong ba hae ka nnete ke yona ho mametse motswai moruti ke ka mohau ha etse bohlaleng taba ena hape dintho tse etsang hore a tshware hantle ke mantswe a hao ho na le dintho tse ngata hobane nna ke go latela haholo hore na already o kae o tloa ke re ke o tseba le before le ha o tlo tswa TV o ra a jwa itse ke tlo tloela hanyanyana TV ka go ha hona ntho di sa itsebeng ka wena moruti ke tseba ho tloa moruti go tseba o santsane le Bloemfontein ha o qadisa o se tsalo tsamaya le moruti Ndlebende yo ko latela ka kore wa bona motho a sa tsebe a sa o tsebeng a o botse ho nna motho a sa o tsebeng sure o mo kgetho wa modimo o kgethuwe ke ka makala mantso a hao mosadi na ntse ke dula le yena ntse gobane e re la di fifo di fihla ke re hopola hore na a ke re nna mane aga ke ngotse wena o le value ya ka value ke re hopola value hore na value e re nna ya motse ona yo sorry ka mahau ka nnete moruti Novi sure ga itsedi ya ka le tate moruti ka nnete ke kopa o bua mantswana tsatsing lena ke rapela o be le phunyeletso e nngwe dinthong tsohle tse neng di fasitse ho be le breakthrough ye nngwe modimo le hlonolo fatso tla meriring ya lona o fihlella ka tlasa maoto a lona ka nnete ga itsedi ya ka ntate November moruti November ele ka go bua ntho ke labalabelang kere wa tseba ke mmetse ka dinako tsohle kere gona le gore modimo nako e leng gore dintho tse re di rapelang sometimes a ska raraba tsona a rabetse opposite le tse bona o di batlang gobaneng ke tjho jwalo I don't want to lie modimo o re file bana ba leng gore ba mamela ha ba strateng ha ba ke na le bana ba babedi ba banana ene ke tjho ke re bathong ha se ka baka la bohlale ba ka batho ke ka baka la mohau wa modimo although hona le ntho tse leng gore ga di labalabela because of le batho ho go phile ke go be le child at least la ise teng but bophelo ba no ke child but go bua how today ho go di child di lokoloe ka go batho hore re funda le mo re strategian teng but ke wetse hape ke le bua modimo ke re modimo ke le boha mohau wa hao go santsane tshireleditse bana ba ka mohau wa hao mohlomong he hore be a sireleditse bana ba ka hona le ntho e leng hore o batla go ilukisa go nna no wa bona ke tjho ke re wa bona tsatsi le ke kopa fela o kena ka molomong wa bona tsatsing le kaofela ha rona re na le dintho tse re di batlang ho ntate modimo kaofela rona le bao re ba bona nyeka bana le everything but le bona ba ntse bana le dintho tse ba di hlokang mara tsatsing lena ke kopa fela o utlwe ha ke re ho wena ho tloa qoleng ya moriri wa lona ho fihlela ka tlasa maoto a lona modimo yeo ke mo sebeletsang ya ntlotsitseng hona le mammati a tlotsitseng ya mo tloa tsatsing lena modimo a le hlonolofatse a le pata hona le phunyeletso yeo ke bua modimo lona hona le hlonolofatso yeo ke bua modimo lona ene ke le ba modimo ka hore betsatsing lena o appreciate le molekano wa hao hara dintho tsohle tseo ke dumelang hantle hore le fitile ho tsona mara le letsatsi lena o ntse re o ntse mo kgetha ka nnete re le ba modimo ka bophelo ba hao ba lona yo amen ke le buile o menahane
ke kopa le nketsetse ntho Ratwa Pastor Ndleleni, ratwa ke mosadi wa hao, ratwa ke bana ba hao. Ka o rata. Ke rata le pelo o nang le yona hobane neng. Dole ha ntse ko kgopisa hona le molong hore ke tsamantse ke wela tseleng, ha o ntinehele batho. O ditsontso le motho o ditsontso le jwalo, peace le kgotso ya Modimo o fileng yona pelong ya hao. Ha e ska ya fela e tsebe hore tlo atela le batho ba bang hobane wa tseba mo go dulang teng. Batho ba mehlala e metla batho ba re dulang ho bona ba bang ne le matawa but today re kgone hore re tsose malapa a bona ka bophelo bo ba bophelang. Amen. Sure. ke tlo kopa le nketsetse ntho e ntse qeta ho bua ka yona ka baka la hore lenyalo la lona le se le na le dilemo tse ngata haholo le ya pele fela hobane nna le a tseba jwale ka ntate a tseba unfollower le wena unfollower lenyalo la ka la pele le ile la fela ka 22 years jwale manyalo a satana ha tlohelle ha o kgathaletse hore ana le dilemo tse kae ntho e bohlokwa fela ke hore ntse ke bua le batho hona jwale hore ntho e bohlokwa ke hore mme a ngole dintho tseo o neng o mokgethi ka tsona le tseo o ka thabelang hore a di etse mme a di ngole hore monna ke di fe dintho tse ne di etse hore o nkgethe jwale ebe wa di ngola ha qetile ba re njwetse tso ka thabelang hore jwale ke di etse kgotleng lena le wena ntate o fihle mo botse matsaka ke di fe dintho tse ne di etse hore o nkgethe hara banna bohle le hore ke di fe dintho tso ka thabelang hore ke di etse jwale ho nthafatsa lenyalo la lona hobane la lona dintho tse o neng o mo kgethele tsona ke tsa gale haholo because le na le 22 years but jwale le hloka le tse ntjha tseo le ka e mong le mong a ka di etsang hore hobane ke le dingole le di manamise ka kamoreng ya lona ko etsetsa hore ha di fifo di tsoa ka ra lenyalo le ske la iphumana ka tsatsi le le tlohile dintho tseo e mong le e mong a na kgethi e mong ka baka la tsona so ke yona ntho e bohlokwa haholo ka nnete le buile ho le menamane gore wes ya hore be ke utlwile lentswe la hao ai gore o pelong ya ka tsile makatsang gore ha o bua fela hey ba ntseba ke a hlanya ha o bua fela ke re o sa kene o sa kene ke ra ha tse mo kena le mong ke le teng Wow. ke tlo nka di number tsa ke tla le romela WhatsApp ka di number tsa ka le bele tsona kapa mme o tla dinka ke tla fana ka tsona fela mona. Okay. Thank you family ka ke buile mantswa di tlhonolofatso. God bless you. Amen. Amen. Thank you. Sure. Hey, show ya today. La Hopola Osleya, we are doing this show today because she's the very first person o requestile mare o kopa re appreciate molekane wa hae. Ari, yo ntate, my husband was crying hle. Thank you so much. Comment on mo O phone mo founetse a mo leboha ka ketso e Osleya a yetse. le ka release. Na ke kwala show a se nna ke tlolla. No, this is too emotional. Sure. Hona le o itseng wa request le ene ya busi. O itse le ene o tlo kopa re founele Thandiwe ena a re ha ka tlameha a ngole molaetsa o letsatsi le ka tjhaba a leboha molekane wa hae. Now ke kopa a kene re tlo founela molekane wa hae. Go ahead. My favorite person. My favorite pastor, my family. My favorite person. La Lisa hlenga a utleng. My favorite person, yeah, man. Who feel it dumb? Umfile kitse. Okay. Almost everything there also lovely, and he can't speak Sotho. You either use Xhosa or English. That's Okay. the only language. Dr. November so teta start. Ntate Mzoli Ramba. Lena kwe ka le mo. Re na le 8 years re utlwana hona le break up e bileng teng ke re lenyalong re la ba le separation ya 2 years ko go Okay. ngata Ke ntate mang?
Mzoli. Okay, Mzoli. Okay, ke show busy. Ke yona ikhata ka speed kapa o ikhatile ka pause ku pa repeat. O e ka re busy line ya. O e busy. E busy. No re kopa re nkentle. O ska ke manere ra monka. Re tlo monka ne. Busi ena ha request. Busi tlo yo November o se ona le mosadi o mong hape. Nna o tswe o maneso. Shame. Kinjal. Na ke tse. Ke ba le hantle. Yo November o so o na le mosadi e mong hape. Hai. Nna o tswe ho ngwaneso shame ai. Disizi fela. Oh, ntate le Ke se. le mo try hape. Ka o sendela message hore a arabe phone. Okay. Ntate le se di santsa ba buile le ngwana bona. E seng rona. Ra tla o wena. Sa fellwa ke data. Sa fellwa ke data. Ntate a senang order. Ke kenela mosadi wa hao le sedi. Ntse le busy. A re ha ile ho yena, ha I won't illa. Iyalla bikhata. Ya etse bekhata. Iyalla bikhata fela. Ke eletsa hape. Kio. Wa bona? Ya. Kio. La jonna. Ntse re line busy. Go re check the number. Re di check ne. Re go ba confirm hape di number fela. Yo go Thandi. Di right. Okay, re di shape hape. Kana ke tadi. Ram. Hle mara wa phone etsa so. Ai inhlutsi ene jole ntse ku ka koleng wa ipaka ka qathe go tla ba kene ka tlung ka mona ntse ke sokole. Wena checka di number tso re fileng tsona die. Kapa re fe tsa hao. O blokile. O blokile di number tsa sa di tsebe. O mara ke a utla. O blokile di number tsa sa di tsebe. Le ntse le mo founela ka 081. 082. Ke 081. Mo tsere mo founela ka 081. Ke yena se 082. Number e re sebedisang ke 081. 081. Ke yona 081 number. Ke yona. Ya. Hey. Ile ke mang jole. Ke na le molaetsa. Ese Bote. Wa tsoro go pa. fela ka 95. O re file 4669. Ke re 081 ya. Alonda tswa ka le kae? Siyaphila baba, uyaphila. Alright, tata uthetha nomfundisi November. Okay, Uyaphila mntakwethu. Ndiya right kakhulu. Ndingumuntu osebenzana nemitshato kakhulu ku radio, ku Facebook, ku TikTok. Kukho umuntu ogqiba usixelela ukuthi nyana ufuna uku appreciate ubukho bakho empilweni yakho. Inkosikazi yakho iyasixelela ukuthi no nyana ucela sikufonele. She really want to appreciate your presence. The role also you idlalile empilweni yakhe. Wow, I'm speechless. And I'm touched. I think it was to be honest, I'm trying to I love it to bits and pieces.
Sometimes me as myself, I don't know how to show or how to express myself the love that I have for her, beyond love, in fact, the unconditional love that I have for her. So sometimes I can't bring the word out of my mouth, but to hear from her, to tell everybody, I'm very much touched, and I appreciate it. Wow. Wow, mntakwethu man. You know, I really thank God. And then now, I so wish ukuthi from today, uNkulunkulu anibusise kakhulu. I have this advice endigqiba uyipha abanye couple ndithi kubo because imitshato yethu inama challenges amaninji sometimes and we cannot run away from those challenges zikhona nje. Now ndigqiba uthi ku couple engqiba uthetha nazo ndithi kubo ixesha nxa li right nje bahlale beyi2 pants. I wish nani ningayenza lonto nihlale nje ni2, then akubuza ukuthi into myeni wami intoni owayithuza intoni owayithandayo ngam, then ezo zinto uzomxelela zona ukuthi what was the reason enza ba umkhethe azibhale phansi. Nawe umbuze ke sithando sami intoni eyenza ba undikhethe phakathi kwabo bafazi bonke, I mean phakathi kulamadoda onke, nawe umxelele then nizibhale nxa nigqibele nizibeke ku bedroom yenu nezintsha ke ngoku phansi kulo list nifake nezintsha ukuthi okay mfana wami sendihalela ukuthi ube wenze nezi zibe se listing, so that every time usathandezisa i-challenges we must not move away from because izinto sikhethwe ngenxa yazo. So I'm happy for you guys. uNkulunkulu anibusise. I'm releasing a blessing, breakthrough, protection phezu kwempilo zenu. Thank you so much. Another thing. Okay, let's get Teta guesses. Yes, another thing that I wanted to highlight, Pastor, is that yesterday I was admitted at the hospital because of high stress level. 2 weeks back, my brother was brutally murdered, and that thing affected me. And I until yesterday, I didn't think or affected like my husband was up and down. We have 3 kids. He was running like a headless chicken. Trying. He's just a pillar of my life. I don't know if he was not here, I'll be able to breathe, because I can breathe because I know he's there. He's a responsible father, a loving husband, and going in and out of hospitals, doctors, is because of him. Because now, because life is repelling, umpedisa life handle, undudisa ka tropong, unginza di medical aid, ungekela di koloi. Most of all, unyeze. Nhanekele high 2 weeks back, I saw hore, I think I'm chosen amongst my cousins, my aunts and sisters. It's because of him, Jay. I truly, I'm a hard person, Pastor. Ke bohale bo tshosang. Le ke ke bohale lo re le nne ke tshosa self. Ha ona motho a ntshabeng hae, even batho ba baholo ho nna ba ntshaba. But yeah, now o ikokomeditse. Ha se motho a buang o thotse. Sometimes ke feel like I ke deserve, because ke tla be ke o manga ke etsang. Maroda be anan le pelo ya ka. So I think I'm blessed to have him in my life, and I want to say to him, I love you very much. Sure. I love you too. I love you more than you know. I love you more than words can never express. I love you to bits and pieces. Pastor, I wanted to add, while she's on the line as well,
I think calling no problem. I can't express my feelings. Okay. I don't talk much. I reserve myself, and I only talk in spaces where I feel comfortable in. And I know it's difficult for her sometimes when she has to express herself and then I don't respond, which is something that I need to work on myself. So because of her, she's able to talk to me and show me how to be a better man. I appreciate that so much because but then I guess I frustrate her but she's constantly trying to remind me, you're not that person. Get out of that zombie mode. Be the person that you are with your friends, your family. I'm your friend, I'm your family, I'm your partner for life. Just open up and talk. So I've got that challenge in my life where I'm still working on myself to get rid of that thing so that I can be an even better person, now, husband, lover, father. But I'm happy with everything. She's there. She's the heartbeat. Well, without her, I've not direction. There was a time when she went away. Sure. So it was just me and the kids. As we say, people don't understand. I think men, in fact, don't understand. It is difficult to raise a family on your own without support. So that spacing, I'm sure, the way. There was a vault, there was a void, there was empty space. So imagine all the single ladies single mothers, or not single ladies, single mothers that don't have the support of their husbands. So I felt it mean as a vice versa to say, guys, people go through this. It's tough raising a bundle. So for me, that space, I know it was a tragedy that happened to our family, but it's also a space that made me learn and think. I need to appreciate the mama cool. Oh, guys. She makes things easier for me. So now I'm making things easier for her. So I need to appreciate her more than words. But I got to love you know, I'm going to see us and a little bit who couldn't I got communicated with one of our work. Separated, all the time, and then when I'm sending a message, a subliminal message, but the message, I think we was getting it, but I was too afraid to talk to her directly at that time. Which no kumbula, the kumbula tandem. And I'm kind of guys, but my sister, you know, most you are my favorite person. I know you are my biggest follower, Nancy Standy. Ndizocala one thing, please. I think nizofanele nibe ne number yami okanye nibe ne number yenu when we can have time. Sithethe nje siba si-3 nje over the phone just nje ezinye izinto nje. No, I agree. I think Nama just needs umuntu ozongiguide kahle. Okay. I know I didn't get it from abazali bami, but maybe it's not their fault at that time, but I think, I need to break out of that, or break that curse, so that about the same thing. Wow. Guys, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sandy, please, I'm sure you need numbers, because I always... Yes, I do. Yes, please give me a WhatsApp so that in course we teta nani Cindy ready. Will do. Pastor. Thank you so much, guys. Nkulunkulu anibusise kakhulu and protect and phakathi kwezinto zonke. I pray that uNkulunkulu ani protect, ani bless, ani busise kakhulu. There must be a breakthrough for impilo zenu nabantwana benu. Thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you so much. Sure. Thank you. Yes, Sister Mouse. Now we are chopping onions. What's up with them, guy? The comment next one as well. TBs, I can have a request. Barula romella molaitsa re lebohe molekane wa hae. Ne?
re lebohe molekane wa hae Eh. kanti o ka tlung ha ntse re bua le molekane As lake. Ari, thank you so much for calling my wife. In the midst of many emotions she's experiencing as a new mom, your platform really made her aware that ki dula ke nahanne ka yena. Ibile ke santse ke pheya. Ke kopa etsa tjena. Hi guys, Ari ke santse ke pheya. And then I'm also preparing a bath for her just to show appreciation. Kilewile ho menahane. Dibisi la bona. Guys. Bye. No ke sharp. Guys, there are people who still believe so much in marriage and love. Hi. Yes. Sure. Yo guys, why let's achieve? Monna wa ka ke Satan o jola le jobe ke kaofela ena yohle kaofela o so la re batla go tla site ya Messeleke ho motiko Site ya ka eng? Site ya ka eng? Okay, it means this kind of love. Pastor November on one like you. No one like you. Thank you so much. Dumelang and Dr. November. God grace, Jesus, true man of God, this one. I love him so much. Tatli, le ene re founetse molekane wa hae wa hopola. A re pastor modimo a re bolokele wena cause re ithuta haholo ho wena. That November, Monna. Munana. I get that November, Munana. Politician enough. Ke le ka o tshotlela di message because ne di le ngata. What a beautiful what again that statement or Ke ba na ko ntse ba bua. You are responsible, man. Love you. We thank you, Rudy, for loving her. You guys are best. Oh my God. Okay, sure. I don't know, we are all chopping onions. Serious, I but you, Dr. November. I said you. Sure. I. But appreciation is something, I'm chopping Fifi and I'm chopping onion with you. Papa. Hi, kapule are chopping the onions, guys. Okay, business account. During the show or at the end of the show, we will give Dr. November's personal numbers, and then you can call Ariano Kopa Counseling. Who is crying with me? This is very emotional and it's very rare for women to find such. God bless you. Wagaki Satan. Sure. Emotional. Kyokuba business account u request. Business account kyokuba request emotional day. She's ke try go tlala di Mama Azra thing, our favorite person. I'm touched. Your match, my dear, mar trying ukuzihlisa ungali ngaphezulu kwakhe. Okay, them understand. Okay, understand. Nakona no sana go bohale. Okay. La release at Pastor Saul. Oh my gosh, beautiful. You are blessed. Tandiwe,
Ramba, God bless you. Kimang Tandiwe and Ramba, God bless you, Sisi. Fifi. Hi guys. Okay, on today's show, for those who have just joined us, today's show in fact show ya rona normally e leng hore re founela di ex and then ra lokisa. Now one lady u phonile and then aba go batla wa appreciate their husband. Now if Luena, you have somebody, especially girlfriend, boyfriend, husband or wife, that you want to appreciate, you can DM ki tlo rumela hape hello as a comment, and then u DM now also lovely the numbers are your partner, and then we call and appreciate them. So today basically it's an appreciation day. We show love and we show appreciation to our partners. Now you DM me the numbers and then we call. Okay. And then Busi and Arokupa refonele ex ya hai. Busi? Yes. How do you feel? Kitse ka mo Facebook. Ara khonu request ka mo TikTok because of network. And then ha re jwetsa lebitso la ntate ke mang? Unsa Matlabeke na. A go Matlabeke. Ona commentile. Matla. Jwale di number di ke batho ba modimo. Hi Facebook. Di ka number tsa. Ke batla kena Kitsena. okay. 21092 8. ke batla business ya kena hle. Business ke lekile o require o invite business ke kopa o kene hle, ke a kopa kgetsi diaka ke yana a itseng monna ha ke satane ne business ke kopa o kene. How I wish I also have someone to thank. DM TikTok mara redeem TikTok, yes. TikTok yena. Mataelo, yes. Mama Boka Fanaka number X. Okay. Okay. Ne ke go sheba gore maybe I miss anything on Facebook. So Facebook a ke tsebe ke mang ke Busi ke mang a telephone le X. Ke Busi ne. Tato, we appreciate girlfriend, boyfriend, husband and wife. So if ile boyfriend and you want to show appreciation, we can still do that for you. Busi o batla o lokisa le motho wa okay re kisimo o batla o lokisa le yana na o batla o lokisa le yana o utlwe ke yona a re kopa number ya o sisileke a romele message. Okay, ke fane ka tse number o tla mfounela go yona ke 079 083 3833 079 083 3833 ke di pheta sa o qetela ke 079 083 3833. Then o kana wa etsa mo wa romela molaetsa mo Busi. Ntate November re kopa yo Professor le Zandi. The number tse le di rometseng, I can see that you have sent numbers as comment. Ke bo mang? Who are they? Do we call your partners? And then can you please request, because I can see you have sent the numbers, at least request us so that we can hear horeke. Professor le Zandin Club, please request. Busi
ke ex husband kapa ke ex girlfriend boyfriend Facebook yona ya sokodisane busi re kopa fela o njwetse re ke ex boyfriend kapa ke girlfriend ke anta Busi a re ke ex. okay ke monna kapa ke boyfriend it's a husband kapa a boyfriend yo hi ana fanda khati ke batle next. These are the number you have just mentioned. They get to suffer. Okay. Oh yeah, don't like it when yes. Ke go fela arabe ke boyfriend kapa ke girlfriend. Busi. That November re kopa o re popi setsatsi le leng. Outside my favorite person, I hope you're good. Re fana ka number tsa di ex. Yeah, o ka fana ka ex tsa number ya ex ya o re mo phone, but again, hona le platform ya appreciate a partner ya how today. O kgona appreciate a partner ya how, doctor. Your wife is beautiful. No, asi musadi wa ka guys. Koko, this is not my wife. Hona le motho itseng se kinyetse musadi o mong hape. Ga tla o ye. Kana ke ba Kana ke re tla o hopo. go tla potong A go tse ngwaneng wa o iqadile ka letulo go tsontswe go qadile ngwaneng wa lo. kan Khalimele ngwana lo. o ke thandi ye mong ape. Okay. Okay, ke kopa fela re lokise busi hle ke kopa o njetse fela re ke girlfriend ke boyfriend kapa ke husband na. Ke yona fela ntho ke batla utlwa then ke mo founela ka speed fela. Ha re mo founela re tla utlwa ko pele. O tseba ka mang ka busi. Facebook ya sokodisa jwale. O tseba ka busi na. Halal. Abuti wa ka o shapo. O right abuti wa ka. O bulela le Pastor November. Mani? Pastor November. Pastor November ke maaba. Ke Pastor November wa Bloemfontein ke etsa marriage counseling ke dilana le di relationship ke kena di radio ke kena di TikTok le di Facebook o na le 1 minute o na le a second nyana ka pa di minutes nyana tse 2 Ke a driver no re ka seloke. o re ka selo ke abuti wa ka. Okay, thank you so much. Sure. Thank you. Patona na ka uthola ni? Una na ka uthola ni? Ka usane. O ka usane. Okay. Okay. That's one thing you titile nyona ne ke jwetsa mosadi o mong ke. Ke that. Banna ba move very quick. Ba move on very quick. Swaba. Number 2, obuba le mefuta ya basadi ba kgona go move very quick. Move on very quick. Wow. Karabo ya ntho ya ndato ya o bolela hore bophelo ba hae bo se bolesa moya. E kana bana le motho ka koloi. But that doesn't mean o sa movile on. Because sometimes we always think or movile on. Kanti we ran to those people to hide the pain. Ona re mosadi mo a kile ga tla ona fihla ntse tsa ntse moruti ex ya ka re arwane le yona o movile on inkiwe ke re wa yo movile on aro happy mo alente ka re ke maro mo happy are jo ba poster ba etsa le ex ya le the current partner yes ka re there's a possibility or ba movile on ka nnete or ha so move on. Trying to heal with someone. Ya etsala ka nnete. No ya etsala ka nnete o tsidi. Ro wa di driver maro o gona a gabela phone. No, ona le motho mo ebipela ha. O utlwa hore o se a le busy le motho e mong
moo. Okay. Ra tumetse go kwala ke. Ra kwa ka 6. Ka 6 ra kwala. Re santse re le mole today. Ke le show ya gona ya di last ya go founela di ex. Ne? Re di tswile di ex tsa lona. No, ra ke sa batla next ya di ex tsa lona. Le tla ne le batla. Ba ntse ba tshaba, dula ntse le tshaba fela. Le ba jwetse le ex tsa lona ra taba le tsona. Mara, there is something very powerful, sweet that happened on today's show, and you can also be part of it. Ke mo le mo phone-elang boyfriend ya hao, kapa phone-elang girlfriend, boyfriend, husband, or a wife to show appreciation. Ukanto Mama Boka. Mama Boka, are tatono waka udula le my friend. So ke batla hore congrats. Mo yena. O dula le friend ya hao kapa o dula le my friend. Ke kopa Mama Boka request Mama Boka. Joe ke yena ntho e re tshabisa batho ba bontate ba re tshabisa hle nna ke sharp. No mare, it's good wena ntho. It's good to rotsibo okay this person o tshoro o busy ka phela ba. A re le friend ya. Ke kopa request Mama Boka. Ke kopa request. Mama Boka ke kopa request. Requesta ra kwala show ka 6. Le bana ba fihla ka ditumediso o le late tse Re tsehile re jaifile motho ba re dumela awa a le serious ka bophelo ba rona ha le re nke le hloho jo lona bo mami the advice tsa lona is 2026 monna ke wa hao ha le pela hao fela jo mami ra ga dire arna ho late na o late ga le re lla mo Masenono a re qalang please ga le re qadile. Guys, today le utlile hore batho bana ba appreciate partner tsa bona. Alle guys, a so show e release tsenje. Ai. Sho yena release tse vandag. Ai, sho yena release today. But you know what? Thank you, thank you. Mama Boka hleka I come back again. Mama Boka. Retele kai. Butle pele ntho e buang ke nnete ya hore motho wa o dula le friend ya hao. E ne le monna wa ka pele le boyfriend ya hao. Ke kopa o time ntho. Ke kopa o time a ke tsebe ke eng e llang ka mora hao kapa ke phone e nngwe ke kopa o itime volume fela. Hona le music mo hoba haisana re rentile so ba letse music ka side. Mara wa bulela phone e nngwe kwena o tshwere phone e le nngwe fela. Ke tshwere phone e le nngwe ha ona phone e nngwe. Okay. Ore ke monna wa ka pele le boyfriend ya hao. Tala November mo ga ene ke le engaged. So ka be ke ba pregnant. Ebe ha ke le pregnant na go ba tamang hore ba ile Sotho ba lontsha mahadi. Ya ba ke hlelwa ke miscarriage. No ko mametse.
hlahelwa ke miscarriage ya ba ha ba kgone ho ya Lesotho. Okay, fine, ra dula ga tswela pele ka mora mona ba dintho ha di sa tsamaya hantle. Ha di sa tsamaya hantle by financially, so ebe ra dula no re tla re lokisa ha re fetise na ya taba miscarriage. Na ka mora miscarriage re sa dutse ntate September. Okay, fine, ka thola ngwana hape ka eng wena mara wa thola ngwana le yena hape le yena pregnant ke mo butle pele wa thola ngwana le yena mogai ya hao ngwana bobedi hape le yena. Okay, ne le dula le yena ka nako eo ya wa bobedi. Okay, re dula le yena ebe ha re dula le yena dintho tsa change and ha e Lesotho a ke ile ha e Lesotho a sala khutlela le ex-wife ya hae. Ebe family ya hae ya ntjwetsa hore motho o khutlelang le ex-wife ya hae na ha o khutlelang le ex-wife ya hae, but now no sena ntho ke bona because o na le right ntho ngwe le ngwe a etsa ka tsela ena ntse a etsa ka teng. Ka be ke khutla Lesotho, ha ke khutla Lesotho okay ra fitla ra dula like ho no sena ntho ke bona ntate November ho hang because ntho ngwe le ngwe ne ntse le the way e re phela ka teng. Ha ke khutla ebe nne moga o tla fumana ga be re tsabana le abuti ha re tsabana le ena re e hlile vele ke khutlelane le mosadi wa ka. How e jwalo, but nna ne ke motsa nna ntse go batho ba batla hore qabanya and ne ke believe hore e jwalo because ho no sena di-call tse ka kenang tse hlang ho ex-wife o sena le next e bontshang. But itse sa re qabanya ntse hore ai nna ke khutlelane le mosadi wa ka e hlile vele e jwalo. Okay, fine. Nna ka be ke tswa ke shift ke nka dilo tsa ka because se ke bona hore ya motholo e hlekare e serious because o na kgona ho nsia ka tlung ka nako ke pregnant a tsamaya ke sa tsebe o ile ka for weekend. A khutla ha ke re ke bona di-pick fela hore ai motho like nna o tla mo block batho ba pela ka be family ya hae ba mpontsha di-pick ana le ex-wife ya hae. So ka be ke choose ho tswa ka mo ntlong ai ke tswile ke na le ngwana but ntho ke batlang o mo leboha ka yona gore o teng for ngwana fela. Jwale ex-wife ya hae ke mokgotsi wa hao? No, ba hlalana le ex-wife la ya hae a banka re ne re sebetsa kaofela mosebetsing kaofela. So o nkile ngwanyane ne re sebetsa le yena no hona tjena ha sa dula le ex-wife la ya hae no o dula le chomi ya ka ne re sebetsa le yona mosebetsing. So yes. No, for now I ke mo batle bag but ke le bo boteng ba hae for ngwana. No ke right nna ke movile on but ke le bo boteng ba hae for ngwana because teng she mo for ngwana hae o teng ai ke right. So mosebetsing le ya kopanang kaofela? Wetsang? Ke le ya kopana mosebetsing kaofela mo? Hello ntate. Ke re le ya kopana mosebetsing kaofela? Ke tlohelletse ke qetelletse ke tlohella nna. Ke tlohelletse. Sure. It's just that ha ke tsebe why o sa nkutlwe hantle. Ne ke kgala o botsa potso. Wena o no le close le friend ya hao? Haholo. O no mo qoqela ka dintho tsa hao? O no mo qoqela de we monna hao a o phidisang ha monate ka teng le tsela o a o fa monate ka teng? No, but in the next door ya ka ntate November next door straight. O no mo qoqela ke re ne le close ne le qoqela na everything? No, ho go. Acha tsalo ne re sa di koke a tseba ntate November ne re sa koke but
e ne le motho a teng for nna, like le nako ne ke hlatswe ke miscarriage, e ne le motho a teng a nthusang. Okay. Wa tseba ke tlo le jwetsa ntho e one ne. Ke kopa le mmamele guys, ke kopa le mmamele. Today ne ke dilana le issue ya couple. Okay. Bana le problem. Le engwe ape couple ne ke dilana le tsona tatsi lena ka phone. Because ke kgona go etsa counseling ka phone. Number 1 auswaka. Wa bona most ya manyalo le di relationship dina le bolloi bo tshosang. 99% ya manyalo le di relationship di qotwa ke boloi. Yo. Di qotwa ke boloi ke ya pele. Okay, ke tlatla ke kwala ka yona. Nonkutula kapa ke nokutula. Hello? Ntate November dumela. Le ka kgetse dia. Dumela. Yes. Ke phetse no ke. Re teng. Ke ne bona go bona ke re hloko shebella tsona ke a o latela. Ne ke galla fela like o qoqa le wena bona molomo. Wa bona mara TikTok ya re thusa. Ke bua le mang. Ke noctula bua. Oh. No. Khala mpe ko ke a follow ke a o latela tje. Oh. No tsa tsena. Yeah, but hey. Taba ya ene le tshwereng e bohlokwa haholo wa tseba. Ene ke nahana hore le etsa hantle hobane jwale hantle manyalo a hlasetswa tseba. Haholo. Manyalo a hlasetse wa tseba bothata Ntate November ke ena go batho ba bangata bana le ntwe na hore ha ye le hore ha qabana le partner ya hae ha le di enemi mpa fela le sa utlwane ka ntwe itseng le sa bone ka lihlo le le leng. Yo. Jwale gona hangata ha re lwana ngwane sohelang o so khefutsa o etsang o shebile motho ona e leng yena moratu wa hao e ka reng ke yena sera batho ba bangata ha ba ka elella ba bule ya mahlo ene jwale bothata ke bona haholo he Ntate November ha ke tlo ba motelele ke batla ho sutshela ba nete go tlemena ke hao batho ba bangata ba kenela di wrong reasons lenyalong kapa di relationshiping especially batho ba basadi ba bang ba ya mining ba lo sebetsa chelete wa bona ha se sa sebetsa hale obviously o tlo hlaisa dintho tse sa tlwaelehang wa bona batho ba bang ba bontate o tla banyetse mme o a sa tse o mnyalletseng mohlomong ho thwa ke Paula o shebile di looks and everything kanti ha bana ba hlaha di a change dintho tsena a ke re wa bona. If we can understand how can a relationshiping ka ba le nnete ho nna le wena wa ba le nnete ho wena ene batho ba bangata ba snang trust ho batho ba dulang le bona problem ena le yena because wa tseba hore yena ha tshepa hale jwale ha a tlo tshepa yena e mong wa bona. So ntwena ile etsang ena ka nnete le tswele pele ya tlehe e hole le ke le ya malapa nna ke kgathetse ke bana ba holang ngwana o na le mme o busa ke mme fela kapa o busa ke ntate fela that is why re nang le bana le enga e kana ene a se re lwana rona di couple re na le ntwena o ba selfish ke nanela nna ke le mong ha ke nanele bana for the fact that bana re ba entse lerato le sa le teng a ke re wa e bona. So ke mametse o seno ke mo utlwetse bohloko bona a qetang ho tswana jwale bothata e bile le rona basadi re maleme Ntate November ha ba le kana ba rona ba tshwere hantle ha ke tsejela o swankela ba bang ka poetsa jwang wa di bua hey a nketsetsang hey ke thotsang kentse surprise ya entseng bolloi bo qala mono motho ba sa o jala setsa because ntwena e wena o nang le yona yena hana yona wa ba. Hi no thank you Sandra Sam, thank you so much le morato wa ka kana wana o le bodi ka lenyalo ke mo ngwana se nna ke hladile nna ke hladile bona wena o tseya bona tira ha te November wa yo ntsheya wa le ntsheya wa le ntsheya Be. O baneng
advice mo fanang ka yona e monate haholo go ka gabanyang. Eya. No, we ke lo buileng ka yona. Se fapa motho ba ka dumela re jalo. Yeah. No, ke right. And ha ka nyalo ibile. Nna ke 55 finta November se ke le moholo ne. Ene re go jwetse nna ke hantle ke hitse ke a utlwa mona le bua ka batho ba kopelana batho bona ditshwarelo e re go etsetse mohlala o monyane kona nna ntata bana ba ka le yena o tsa dula le mone hana jwale o na ntsa kula ga mo support le bana re mona o hantle re mo isetse dijo re tseng re right re movile on ke fodile ke eo ya go fela o dula kwana ke dula kwana re right ene ha ona le mphlang re tlo thetsana hore se re khutlelana re etseng ha fela ile hore ka bona gona yentse PC ke be le PC a be le PC ho lokile ha ke ha ka re yena ha ka go batla go khutlelana ho le wena o tlo reng wena o la ka le ka bothata ba ka gore tumelo tsa gona ha di tshwane re tlo lwana wa bona ke ba ka le fela la tumelo re tlo lwana ngwaneso ke ba ka fela la ha ke sa gona gore a ke re ha ile me ke ba ka fela la tumelo fela ha ne se ka taba go ditumelo tsa lona ha di tshwane no tlo motshwarela mamela no yana ke motshwaretse yana motshwarela ke motshwaretse ne mamela ho etsa le jwang dintho tse ntseng re kgawane o ntsana le tsona ha so di lahle wa bona so ke monkile fela gore a ke ntata bana ba ka o tjena ha ke no khona hape ke lo mamela ntho tseno ke lo khona o mamela ntho tseno wa bona ene jwale ya tumelo he ya yenza siqhelelane kakhulu. Okay. Okay. All right. No, I understand. It's fine. Thank you very much. Thank you. Thank you. All right, mama. Mahubedu. Mama le ka e ba gatua. Hamnati le ka standa sam. Ntse ke le mametse ha ntse le bua mona le ntate November ka nnete ke dithuto tse matla haholo tseno. Jwale ka rona re le batjha ga ntse re nyalwa. Re lokisetsa le moloko o mong o tla. Yes. Bonnete lenyalo le hlotswe ke ntate modimo a kere. Lenyalo ha le na bothata ba rona batho. Re kenya batho ba bang ka thoko. Ke tse ding tse etsang hore malapa rona a qhalane re ntse re le batjha tje. Okay. Once o qabana Mahubedu punyetsi. O ka hara lenyalo. Asis. Wa tseba show ya today ne le eng gatola. Re ne re batho ba re letsetsa. Ba requesta ba re fa di number. Jwalo ka no ke ka thola number monana hona le motho mo kopa re appreciate girlfriend ya hae. O batla ho appreciate girlfriend ya hae for the road a girlfriend e bapetseng. Jwale le no ho bile le bomme ba founileng ra letsetsa balekane ba bone ba appreciate le bontate fela jwale ke re show ya today gato like o wa requesta o ndiemela di number tsa molekane wa hao ra moletsetsa ebe wa bua he kapa rona ga bua he hore o founetse tjena ke mang a itseng go founele and then a go lebohela boteng ba hao bophelong ba hae wa bo ma. Jwale ne ke re na wena re tlo letsetsa ntate. Oh ya lona intle haholo lena le nako e kae le nyalane. Ke selemo sa bo 6 sena. Okay. Wa tseba ya lona intle jwang. Nka monyetla wona o shebelletswe ke batho ba 212 on TikTok and then le ka mona na ka Facebook. Now nka monyetla on re mametse le bohantate. Wena ya how because le together nka monyetla o Dr. November o mametse
And then Dr. November o tla qetella he lebohang ntate he Miskat. O na le yena? O na le yena no. Ke a rata ba ile o no rutsi ga modimo ka zeile o Ya khaza yona hle. e ka ba ne ke kena langa mo ka nnete o bona yo jelo ena o hlaile sumatha Makhubedu le nna nna go ka dinyalana. ba o dutse pela ka kiro Makhube. re na le motsatsiletseng ka temoti Wow. Ke di re ntse go le banyane a o lo dilemong ga o ka re bona le bo bokae bonyane? ntate kwa 88 Okay. Ke bokae? nna kwa 91 Ke bokae? 80 or 4 bila so ka etsa for 230 something. Ke go ba botsa botso ile nngwe before o mo appreciate. Ke di fi dintho tse tharo tseo a o kgethile ka baka la tsona tseo sa tlo mo di guessa tseo di tsebang hore monna ka o nkgethile ka baka la 1 2 3. ya pele ke tseba mo kgethile ka baka la botle bona bo ke leng bona Wa itseba ka po guess? ya di tseba ke shwa ka tsona Okay. o kgethile go ya ka motho bone ke ne ke se motho wa buang haholo ha ile hantle re kopane mosebetsing nna le yena Wow. go duma re kopana mosebetsing jwale he re qadile re le bagotsi pele o nana le motho ka theko ke na le motho wa ka theko Sure. ya ba se gotsi sena se ntse se ya senwelella se wa mokula o nshebile ka lehlole sele le nna ke ntse ke motonetse mahlo ka nqe E mole mga tsana le motho wa hae. ga ba tloela bana ba ka theko Yo. nnete ga ba tloela ga ba ga nyalana re nyalane 2020 ya COVID e qala Wow. ha e sala re ratana le ena go tloa 2014 ha re qala go kopana mane mmaene le ena Okay, ya bobedi ke nya e ratileng ka we yo a e ratileng ka we. ya bobedi ena e ratile ne ke se motho wa buang haholo nna Okay. ene re ha re kopana le ena o na ndumedisa ga o bane ka disane language be ke mo foka ka letso fela ke re ka ba motho yo ke bothata ba ikinyo ene a dula mphielletse go jwetse Okay, ya boraro ke eng? ene ya boraro ya ho qetela ne ke se motho ha ke motho a nang le bagotsi ke dumela o ratile ntho ya ka o fetisisa Wa dumela kapa wa nahana? ke a dumela eo ha ke nahane ke kore e pelong ya ka le nna ke a tsa ha ke motho le O bagotsi kila o jwetsa yona kapa ke Makhubedu o kila o jwetsa yona kapa ke ntho e nahanang? o njwetsitse ka makgetlo le nna ke ntho e ke e tsebang go nna gore o kopane le nna ke sena tšhomi le gona tjena ntse ke le jwala Kapa o jwetsa gore o ratile eng ka wena? ya ntate mogolo Okay, no, ke taba tse monate. Mo jwetse o ikutlwa jwang ka ena? Mojwetse girl. Mo tshwafela. ha ne le ka bona smile sa motho yo yo wena mogoti wa ka ko rata ka pelo ya ka kaofela wa utlwa ne o tlo thore re mametswe ke ditšhaba kaofela ke nna pelong ya gago fela mogadi ya modisi jalo ka one o rata kgetlo la pele no o rate le gona tse nna re ka ba ga ba le mathata kapo ga lwana a ke go ga ngata sesoto thwe ntwa ke ya madula mmogo empa gona re tsebang tswela modimo ntwa a se ya madula mmogo ga o na le mathata o dula fatshe le ntate modimo bongweng ba gago le nna ke na le mathata ke rapela ntate modimo bakeng sa bophelo ba gago reng bophelo ba gona bo tswele pele ka mantswe ano fela re tlotse dira danko ke a motlwa ke Danko. o qazile ga o ka mmona ka mo ka Nana Danko. Yo Makhubedu. Ya ba fela motho sa re Danko ya mo felletse mo. ntate kore wa tsaetse dintho tsene di mmakatsa le nna ko o jetse motho yo nona ha ne re qala o kopana le ena e ne le motho a na dulang a rekela lemon twist
wa bona mosebetsi le monthust re palama dibese ke ga re chaise ke botse batho ba bang ke re mo abuti wa mahlo a masesane o ha le mono o ile ka ba gao o palame bese ke re jole drink ya rekelang yona ba re eno ba hayo ne ke nwella kwana o re tsadile ka drink ya ke ipotsa o ke la bona motho ha so ka o tseba hakalo ma go bona wa o thaselle go ke yona ntho ne hlola pele wa ka yona yo ngwana wa modimo yo ka bo mpona ke dijwa ntate kana go ne ke le magwagwa sefahle o seketho wa tseba moruti ne ke tsule ntho ha ke kopana le ntate o a o rata ka rastito a o rata ona le stito jwalo ke yona pela a ngata ke tsule ntho eno ntate ko ke tsamile tselena le no botletse hona tje ke motlampi o kampona danko ko ke dumela hantle ha o thwe motho wa hao ha na tswa ka kerekeng kapo a tswe kae mo wena o kena teng motho wa hao o tla tswa maitswelang teng a tliswa ke modimo ho wena jala ke gola ha tlo bua a go re bua le ena ha e ba sa mind ke yo date yaba o se ja ka dango fela ha motho a qeta ho jotsa mantswe a maholo tse ha ke motho a buang haholo mare ka nnete le wena o ntse mo rata motho wa gawe ke mo rata ke mo tse re phela le ena le hona jwale a o hle wow ke kopa fela ke le fekeletswe ke fileng batho ba bang ba fitileng ne hangata manyalong le di relationshiping re ba le mathata a mangata and then re ba le di challenges and nako tse ding ke utlwa mohatsa hao a re wa tseba gore o mo ratetse o di badile dintho tse tharo ene ke a tseba le wena ke ka o botsa o tlo njwetsa gore o ratetse eng o tla di bang batho bohlokwa gore dintho tsena le khutla hape le tlo dula fatshe ka tsona le bue ka tsona baby hantle e mong le mong a ska guess wa bona ntho re shapa manyalo ko guess gore ha motho ka o ratetse 1 2 3 now kanti o bohlokwa gore it's from the horse's mouth motho o jwetsa gore nna o botse motho ke bana ba re shebile ma hlahangel bona ba batle jwang yo guys wow now ke yana hentene ke batla ihlalosa thank you so much Rebele ke bua le lona le ntshebeng ya pele it's not right to re-guess or batho ba re ratetse eng your partner o ratetse eng you need to know from the partner not from your mind o ska ba wa nahana or no maybe motho ka on ratetse botle le in the because you must always remember when you think you are beautiful there are people who are beautiful who fit bao kana go tse di o thola ro kila kopana le bona maro still untsa ba tweletse so we need to know exactly ke ins now le tlotsa so le nka pene le monga pene le pampiri ne be lietsa so no not now it's in no mister le tla dietsa le ready now le beletsa so e mole mo tshwana pampiri ho qala whoever or baby un ratetse eng what ke ntho e ntse gore un rate o bo ntshuse ne then wa dingola ha eba monna wa hao a o botsa gore a o botsa gore ratetse wena o tshwantse ke batla gore when monna hao a o botsa gore baby un ratetse eng o tshwantse a dingole dintho tse tlo mo araba ka tsona a dingole ke ratile because of 1 2 3 ku ratile because of 1 2 3 kapa ku choose because of 1 2 3 ku choose because of 1 2 3 le emong a arabe the same le mo abele mo gore ku choose because of 1 2 3 ku choose because of 1 le dingole ha le qetile because lona se lena lena konyana le nyalana emong bore what are the tse dintso ka khallang ho mpona ke le tsona kapa tso di khallang gore ke be tsona le tsona wa di eda ho tsani tseo a o kgethetseng tsona ha le qetile le di beya ka mo
ka moreng ya lona, so that every time you keep on reminding yourself, how sheba list yani, you keep on reminding yourself, kana monna ka onratile because of 1 2 3, and monna ka o rata 1 2 3. So you know why? Because most of the time the reason why manyalo a rona a fela le di relationship, it is because monna ha o choose because of dintho tse itseng, le wena mo choose because of dintho tse itseng. But ha na kwentse tsamaya, ha na kwentse tsamaya ntse re lwana re ba le issues, we normally forget why we choose it. And the reason why we forget it is because we focus on the child. Motho o tla o bolela hore mosadi wa ka o tshintshile kapa monna ka o tshintshile. Kanti no, le ha tshintsa, he was not aware or she was not aware. O tshintshile o se aware hore mara ke ntse ke tshintsa. And we always move away. I don't know, lingutlile agree. Please guys, ya o qetela once a week or a month o tswa fela hore le na le di problem tse kae. Once if le na le problem nyana tse ngata le etsa once a month, I mean once a week. If le na di problem tse ngata le etsa mohlomong after 2 weeks or a month, le a bitsana fela. That now that one, it has nothing to do le pampirizane. Yena yona ke o service a lenyalo la rona hore baby ona na kinye o khallang ke tshintse yo na ana ngore why lakatsa kapa ona na I'm still the same man yo mmatla le wena fela le abotsa just le etse casual yona hore be bonana I'm still ke ntse ke tshwere, I'm still on a right track wa bom, so that risk ra emela hore be le di problem most of the time. So we've got yena ke le fanyona hore le bue fela casually ke ya o avoid the problem, so that le skela dilana le di problem next time. Ke go bantate modimo le hlonolo fatshe a le fe tšhelete, a le fe ntlo tse kgolo, a le fe dikoloi, a le protect guys. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Thank guys. you. Thank you. Wow. Huh? Yo. It is very nice. Yena sina motho batla, asina monna. Ke Matapel. 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 Ke kopa motho eo ke na le yena no, ke husband. We are newlyweds. Matapelo le kgopo away. Tapi. Oh yes. Oh yes. Dumelang familia. Yes, Tap. Sa block. How about the life in your own mono bua jwalo block? Hale roots I think ke batla ho guide or what happened. Oh. The very same person ene ke mosile ke mo tloelletse ke itse ha ke sa tla le ha e ka ba ke eng. Network o tlo etsa jwa? Fight. Yes. So nakaki. Jabulile hanyane Matapelo guys ka nnete nka thaba data Jabulile thandiwe out. Ya Jabulile thandiwe hle e reke data hle modimo le bless haholo and re na le wifi mara e sokodisa sometimes. Now ke be ke tshwanela hore ke reke data le ka Facebook data ne fedile he to re ke e reke By making MTN. Yes, you can buy MTN. Yeah, 07 073 202 9079. 073 202 9079. Number yo ngwa pe ke ma? 061 Kia MTN 061 ke ma 500 guys. Yengwe ke solanga ke zero. Yengwe number ya pele ke zero. Okay, I have your number 073 202 9079. Engwe ki 061 503 4617. 061 503
034617. Yes. 17. Yes, 17. Thank you guys for trying to say to rega data swapan ka neti modimo bless. Mathapele motho o itseng ha o batle next ka ye le ya hae. Motho ne ke itse ha ke batle nix ka yena ke mo bitsa the serial cheater ne le teng la gopola he never gave up, and I counseling. I thought he's just doing it, you know, for the favor. Just what's one answer to khutla answer le jalo. Kanti modimo sebetsa ka wena. Na se ke makala se ke bitso re la go ke kerekeng. Au, la go ya kerekeng. Ha re kerekeng go le mabedi. Au. Ale so khutlela ka nako eo. Ntate ha re so khutlelane. Ke ma ya bisang ye mo o ya kerekeng. Ke the guy. Yeah. Ke monak. Yo. So ra ya kerekeng. And then I can't dance ke le bohloko. Nna ne ke la tseba ne ke lo ka. Re a tseba. Oh, know your worth. Ne ke le bona know your worth. So ati modimo ati ntate modimo o tla sebetsa ka go honna le yena. So kerekeng ene rilo yona it's a prophet. The woman aba prophesy aba re ke tlwelle manganga. Ke tlwelle manganga. Mathapele butle pele. Jalo ho kwatana. Ho kwatana. Ya kwatisa. Oh, no profit wa ka English ka baka Sotho. Asesotho. Oh, ke sa bona se ke motho wa make up wa ntate. Ke motho wa mme. Oh, ana ba tlo itswa. Because dintho tse Mathapele khale ke mo jetse. A kene mo. O re Mathapele o bolewa fela ke Gustavo. Ke tate Moretsi. Okay. I know my worth. Kaya voice na bolotsa. I walked away. A motho ke mo file tswi. Kaya na voice na bolotsa. Monate. A profeta re kene ile ma re thabile. Go re na le mixed version. Mixed veg. A profeta. A o jwetsa re. A re tlwela manga ha tlomo a re. And just like you tell and hands up mara auswak ha bona mametse prophet hana bua ke kopa we rapedi. Hey, you don't want to go back, you don't. But then la khutla man hanyana because he never gave up. Every single day unadula atla abatla mpona. Nane ke tine ko re la di kwatile ke le jele di boat fela ona batla ho mpona. So what drove me to go back? Kore it's his ha-stopper anana re motho ka ntse ko rata hlela o ntse nkwatetse ke ntse ko rata. Yes, o foseditse ke kopa tshwarelo wa bona for the fact ya go o kopile tshwarelo lemo tse pedi dilemo tse pedi antsa re love ke kopa o ntshwarele motho wa ka ha ke kgone ho phela ntle le wena motho wa ka ke a o rata. So those things dile tsa lokisa pelo ya ka ka wa tsa keng ke tlo tla make ithuto rata motho na bane tse ding tsa dintho ntate November ke ithutile gore our childhood plays a role because nna ke tseba lerato la mme ke tsebe la ntate ke ithutile no and mind you motho ke mmitsa monna ka ke my university lava o tla tswa university mo Ratani University. So ona hana nketsa ntho tsone ka ke feel ga man bontate ba tshwana but ke bone a side ya hore how rata motho you don't give up
despite you'll go back and back and back. You don't give up. So he never gave up. Even lane ke kwatile ke sa batlo bua le ena o natla unsmiletse neng a order dijo di fihle msebetsing di na le molaetsa love ke a rata askisi kore all those kind of things. Okay. Sure. He never stopped. Yo. He never but he never stopped le ka hara pain ene ke feta yon hoba ke ithutile hore ha motho o foseditse ka ga pain yo o etsa eng yena hore a o yetsa o be hantle. So ke bone side yo ya hore he was trying to fix because una dula are love ke bone yo yentseng ha ke sa hlotse ko etsa yena hape. Love ke bone hle ko bontshwarele ke bone yo yentseng ha ke sa pheta motho. So he fixed unkutlisitse bohloko but also o try ho kopanya di pieces tseo tse nkutlisitseng bohloko. So yaba selemong senana ga khutlelana selemong sena ga khutlelana ganana ga nka dintho nyane ntate modimo a re blessa ka lesia. Yes, I have an oven, a bunny in the oven. The bunny is being cooked. Motho wa ka a re asomblief doch wena umsadi waka a ne ke nana wa dlala ke re it's either ra nyalana or what aba no I'm making you my wife. Ke serious. So ke na le beke tse thara ke bua le lona tsena ke le Mrs. So ntate o ke buang ka yena ke mo rata to the moon and coming back. Ke ithutile hore ha o rata motho you will fight and a man no kuthula ke mo ratetseng ha re lwana le meya ha re lwane le batho nna ka nako ne ke bona motho ne ke sa bone moya or behind this union against the union. So pele ya pele but hey molaetsa wa ka ho wena ko na baby motho wa ka daddy baby ko rata ka love my love ibile ko popula camera yo Wapale. Ke batla ibule ke kopa ibula la. Ai yo. A re ke ibule. Bana. Ibule sentse ke rume. Biki ya mama hadi. Mukanyana, biki ya mama hadi tlo samona. Hai sale re tse re dilana le mosadi yana wa hao. Noctula. Ibina poso re be hali a re fa biki ya mama hadi. O batla kae wena? O batla kae? Ala kampa Tuesday. Not me. At least 5. A buti khale re sebetsana le mothima. Ai khale re sebetsana le motho a le nganga ka nnete ke le bo modimo ka that prophet ya ntate modimo e ile ya mo prophet khale re mo jetsa re you are so stubborn ene wena na na dintho di tlo etswa the way wena o batla ka every time amare ke le hlompha guys ntate modimo le hlololo fa mo jetse he girl mo jetse Ere kopa we be re ke batla go sheba hantle ka mahlo. Yes. Yo.
Guys! I love you. Oh, okay. Sure. For not giving up on me. Started to look at I won't give up on you. Love you. I love you too. Hi. This is beautiful, guys. But Yo. Thanking her really. Mar ke kopa le nketsetse favor. Ke kopa le nketsetse favor. A gre ntse le mametse re ke ntse ke re batho ba etse eng. Yes. Le utlwile. Tsane tse ngolwang. Yes. Okay. Ke kopa monna wa ka ya kae ke o batla o le mong. Ere ke la go kopa ya ka more. Ene ke batla mo a sa tlong o utlwa. Ke kopa ya ka more. la go kopa ya ka more. Yeah. Ke thosa volume ha Eh. Now that relationship yana hore ibe e teng ya ba ya lenyalong. Ke motho ai wana sebeditse. Okay, okay, you okay. Kima. Kinda. Oh. Yes. Yeah, Mary, true. That's true. Yes. Now my question. Ke hore wena ke yo itukisitseng ho yona. Number 2. Ka ha hona le dintho tseo di leng a di buileng ka molomo as a promise. And that promise or like ke ya hlola di entse ke yone entse gore qeteletse dumetse hore le lokise. Now wena ke finto itukisitseng ho yona. Number 2, ke finto ye wena yo itukisitseng yona hore ha e ba ntho e jwale ka etsala o tlo e sebetsa jwang, because it's an agreement, it's a promise ya molomo e re sa tsebeng gore 5 years e tlang o tlo etsalang kapa 3 years e tlang. What if ka etsa o tlo etsa? Yes. Come on, someone, how far is she willing to go? Yeah. Okay. Yes, yes. Ke thutile hore ska ha ke tsholo ga ha re lwane ha ke tlo lwantsha motho wa ka. Tlamehile ke thutile ho lwantsha situation boemo the problem. I get the problem ke hore na I'm stubborn and then dintho di tlamehile o di hlaisa the way I hlaisa. Ke bona dintho ka lihlo la ka o bona dintho ka lihlo la hae. At the end, we have to talk it out and find a solution for the problem. So, my partner is not the problem. We have to identify the problem and work a solution for that problem. Ke yone e ke ithutileng. Another thing, ha ile hore o tlo ipheta, ke ntho a ipheta. I'm on a journey ya hore ke strengthen my spiritual life. Cheating, it's a spiritual attack. It's a spiritual attack. It's a premeditated action. Okay, so it's pre and then it's spiritual. So I will have to ke rapele and pray about it. Ke kope ntate Modimo a mphe bohlale, because I cannot do it alone. But at the end, we identify the problem. Okay, love also cheater hobaning. What happened? Why? What happened? What's the problem? Where did I go wrong? Why was it 1, 2, 3? Go take me through that. What happened? Sure. And then we work around that. Go first scripture say what? Romans chapter 7, verse number 14. You follow on affair. You know when ke batla kiss, you know when ke batla to botsetsa ka khoneng. Next about to botsa potso ena hore ke tle ke mo fe e ka re ke mo. Oh, you are allowing him kapa you are saying Kapa I sebedise ho sane hore wa utlwisisa. Okay. But ke kopa
you know, when you are married, but not ready to deal leading to lenyalo, you are not fit for marriage. And you know, sometimes hari bua ka cheating, but ba o kwata bana hore ke a condone kapa ke a support. Kanti it is because ke a tseba hore it's one of the things that always come to the marriage. So when you are married, you need to know now, hore, and you need to know hore hai ba ka hla tlo dilana jwa. And if you tlo dilana ka yona ka tsela yane ya pele, o tshore lenyalo lena la wa le safe. Yes. Number 2, if you still have that mentality, or when there's a problem, when out you walk away. Next. Because here is the problem, guys. The scripture says that I parla sona repetile se retenile one blow fail. Har na na khale re dula di life fail wena mona. Wena mothala le manga ga bile ko yana thotsa di le monate. Nahana. Iri chapter 7, Romans chapter 7 verse number 14. Re a tseba hore molao ko wa moya ati nna ke wa nama. Yes. Ne? Amen. Ke le khoba la sebe. Verse number 15. Ha ke tsebe seo ke se etsang. Hobane seo ke ratang ho se etsa. Ha ke se etse empa ke etsa seo ke se nyonyang. So, There are ne? Empa ke etsa seo ke se nyonyang. Ha ke etsa seo ke se ratang. Ha e sale ha ireng ha ke etsa seo ke se rat. Oh, ere ha ke etsa seo ke sa se rateng. Ho se etsa hona ho ke ho dumellana le molao whatever. Mara ke batla ho tla mona ere verse number 17. Ha e sa le nna ya se etsang empa se etswa ke sebe se ahileng ka honna. 17. Yes. So I am not really the one who does this thing. Rather, it is the sin that lives in me. Wabona ntotse basadi le dilwanelang le banna ba lona. Sometimes banna ba lona ha ba iketse ho ya ho tsona. O ka ba le reng? Paulo sore ntwe ke batla mo yetsa ha isa le nna yetsa hobana ke ba ke bale. Yes. From 14. 14. Okay. We know that the law is spiritual. 15. I do not understand what I do. For I don't do what I would like to do. But instead, I do what I hate. Since what I do is what I don't want to do. This shows that I agree that the law is right. So, I am not really the one who does this thing. Rather, it is the sin that lives in me. 18. Amen. I know that good does not live in me. That is in my human nature. Kubai. Ke kopa ye monna wa hao ke kopa release a blessing mo di malong. Ya monna wa hao. Ya kamane ka o love he. Libe you. Baby. Se que te cajo Abutuaga. Familia ka. Ke kopa ntate modimo a le boloke. A le sireletse, a sireletse le kgabunyane la lona. Ka o fitisa ke rapela hore ho be le phunyeletso. Modimo a le hlonolofatso twa qoleng ya morui wa lona o fihlela ka tlasa bohato ba maoto a lona. Ho twa tsatsing lena le rato la modimo le dule ka ranto ya lona. Ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta. Amen. Amen. Thank you, family. Sure. Thank you, family. Thank Bye. you. Sure. Oh, I'm not sure you have today. Mama Azra,
ntse le panyapanya mo le bang a go le kgalletse a re ke gadile lenyalo ha o shebeletse kapule otle a nkutlusa botlhoka tsa bona a go gadile o mama mara ya gadisa mara le nna ke galletse hle it's something nice gadile hle nana ke fonile motho aka be ke motshwara me ke re baby thank you mara ke lo blocka batho gore today ba ka fonela nna le ke a le mpaki se ne khuni a tlo bana batho ba gadile ke gadile fela hore a otle malena ke gadisa go motho tla go tshwarelana re thank you a otle sure ai en imkhuni ga feta kwa se re gadile a o re kwala show oh thank ke gadile too much go tsomba go lebaka ya gadisa ne sure too much go tlhoka ke ikwatetse gore ke gadile ke tswa break up bombo mara ntshena na etsalang yana ya gadisa ke re nka searcha ka qalella o searcha helek I don't know Vivi go nka iphela ho sane hle le memo no go ba ore nka iphela hana tjena ho sane ke la hana tjena sure hle gore ke gadile a mari dira plan ke ore direleng plan I don't know Vivi abuti ore tswa break up ke ya bohloko re bo hloko bona ha ke so ka ba ke fola mare se ke gadile ka nka khutlela game tshuma ya gadisa sheba o mona ha motshwaraje a mo sheba gore le look ya gadisa gore ke galetse lo sheba motho jwalo wa tsana ke ratile number 1 ratile mantswe ya mme Mathapelo a hlalosa ka mogwana hlaha le motho a hae ka tempeni eno up until a realize gore motho rona ke motho a ka eno ke tlamelo mo treata ka gore ke motho a ka and whatever yo re kopanang le yona ke yona yo re kopanang le yona we need to challenge it because it challenge rona e seng rona re tlo challenge ana ka hare number 2 ke le motho a ntate I know that I have to initiate into ntse ngata mare itse ha motshwara jwalo modimo Israel ka utlwa ke qebedi ya ka hare ke re go mo tshella petrol o mo lahlela petrol o mollong o sontso o tuka ai khonje go fa Christian ba le bya magotla tsatsing le ga appreciate ka pa re lokisa le di ex wena wela ka ingwaneso nna ke kopa o searcha ha ke nane ke tla khutela morao wa bona ha ke na khutela morao mo ke senang tlhompho mo ke sa fuing tlhompho ke sa mamelweng ke nyenyefatswang teng e ka ga motho ene kutlana le nna ka ba kene live nyana ka ba kene ke repostile o rata ho visita profile ya ka a bona gore ke repostile gore ne ke le temona a bona gore na ho etsalang live nyana wena ona motho o batlang re mo phone na ke kopa o botsa now why yes sir go wisha after so many things so dimension now ka motho why are you going why are you hurt for something that was hurting you sure I am not hurt what's about itse she were le ragwana ne ragwane I would say na mentally ke one lena last year January this year I'm starting to pull out hanyane yaba ka March that's when I moved out end of March 1st of April ibile ona lwana hore na why am I happy re arohane why am I glowing re arohane a share di video tsaka a bua ka mogho ke leng ke ka teng a bua dintho tse ngata tse bora but still nentse ke skill sharp but ha ke re ke tswa break up bo bohloko ke humiliation eno ne hore jwale ona mmaneile Facebook he di platform tsane tse ra trend ditaba jwale se di bile dintho tse ngata but le rato ke ntho e monate ntho ne ke qetang e bona mona ke ntho monate ke yone e gadisang that no Vivi ke ha to ga nna ke na yona ke ra modimo ka mpha yo nka re nka iphela hle yo ka re nka iphela hle mara ngwane se fola hle ngwana mme o buele o khutle
maobane show ya ka ne ke ruta ka yona ne ke re motho e mong le e mong ha o ka tshwara leshala ka ra letsoho la hao ke a matla motho e reng ha leshala le wetse ka ra letsoho o bontse le tshwere le ho ja le ho tshisa every time a leshala le o tshwere o le etsa tjena wa le lahla now Mgowisho o ke pain eo re receivang from the partnering tsa rona. Now the biggest problem is when that pain wena o bo decide we ka katlela ka rapelo ya ho tjena le ho ja ntse o qeta. You get my point? Ke a pele Mgowisho ha batho ba ka ba Facebook nyaka ba tlo bona mabane ne kruta ka ntena very powerful ntene kruta ka yona ha le ke la Facebook nyaka ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry ya o qetela ke hore we need to put ourselves present ya o hila ka bakala the responsibility le di goal tse re emetseng because when o ntse o goisha hona le dintho tsa hao tse bang affected tse emang because now Mgowisho o affecta kelelo ya hao affecta pelo ya hao affecta focus ya hao so that is why ka bakala di responsibility ka bakala di toro tsa rona we are forced to re etsa jwang re lwanele ho hila and when o lwanela ho hila ha o hili ka pace ya pain wena o lwanela hore o notle pain lo ja pain ni tlo nka na go telele wena o tshwantse you must make sure that o notla na go le nna se gale ke gola bo ke 2 months ka ba ke 3 months ke ne ke tswa Mgowisho ona o bohloko ona but se ke le betso re kana ke le ka Gowish se ke le betsi hona because ke rata mantswe a malema ha are the future I have an appointment with the future bophelo ba rona if but ba Gowisha if we can understand you especially when una le di goal una le di toro na ha o tsibu dulana go telelo ntse o ne sana le leqeba because you know una le appointment with the future so you are forced to heal so that you must be able to move on because the future is waiting for you. Amen. Motwaga Mocha is waiting for me. I don't know if you get a boy. Amanda. Wishing give a shortcut. Give a shortcut. Yeah, shortcut. I shortcut to it. Thank you. Askis my house. Askis. Sligar quality. Arukon. In a region like a 6. And a result and a renamuto no sense of phone and how would prefer a Fifi. Fifi. I have a fit. Fifi. Kia, can you please request her retrophonela your partner? Areno kupa phone girlfriend. Yeah, hi. And then Obato Libuha girlfriend take the role I bapeti. Now, Kia, can you please request rephonela your girlfriend? Oh. Yeah. Hey, Mark, guys, they show you today. Six one, eh? 6-1. You can send numbers like that. That you why after when about to is a leading number. It's on, oh, I'm sorry. It's on. It's hard. Next You take a girlfriend. You take a girlfriend there. Yes. Girlfriend, eh? Maybe so like a kiki, I could do love asking back. Girlfriend and boyfriend. So like here. Mutore mufune lang kimpo. Okay, I can wanya. Melang? Lega butwaga. Kitoka. Rete man.
o bua le Pastor November. Pastor November. Yes, abuti wa ka. Yeah, ke sebetsana ka manyalo le ka di relationship, di radio, di TikTok, di Facebook abuti wa ka. Ke na le motho ya batla mo appreciate boteng ba hao, bophelong ba hae. Ka nnete a re today but want to appreciate the partner tsa bona. So ke na le motho ya batla mo appreciate haholo. A re ka nnete batla gore re o jwetse gore wa leboha haholo. Ke wa mo tseba? Pastor November. Pastor November. Yo mo tseba. Pastor November Free State. Wa Free State abuti wa ka. Wa TikTok, wa Facebook, wa di TikTok mo. What a celebrate. Joke. I'm telling you. Lino can sheba ke live TikTok nyaka Pastor November and Victorious. Yo, Pastor November kapa Dr. November ke live mo. Hape ke live mo Facebook nyaka Pastor November and Victorious. Can it somebody or road o rata o leboha haholo ka nnete. O appreciate boteng ba hao ka nnete. O thabetse taba hore o mo choositse abuti. I think somebody can shock us. Was that only shocked? Are o rata o appreciate. Ne libitso la ikikia. Kia, Wa mo tseba? ka mo tseba Ka nnete o rata o appreciate o re romeletse molaetsa because re life ba ntse ba appreciate the partner tsa bona ke ya re guys nga se sale. I love my partner ka nnete le ena ke batla appreciate boteng ba hae bophelong ba ka. Wow. No, ke kala ke tsala le tso no. Ya qala o etsang? Yeah, no ke kala. Yo le nna go ka lutlana buti wa ka. You won't believe it. Re na le kgwedi wa. Le na le kgwedi. Re na le kgwedi. Batho sa o appreciate. Ai ke ya man. Wow, man. Ke ya hle ka re ka mo requestile hle ke ya. Ai ke ya mo hlompha. O re qala o etsala buti wa ka ntho so. No, e kala etsala. No, ke le ba mo ka ke ya. Oh mara guys. Le senganyana. Ntate re ha o so appreciate you is ya qala o etsang. Yeah, Kyle, I've never been appreciated before. Now, guys, you know why? Retro banding tote otolo right arwana lwena be ke fika mothong o mong be ke ba a different person. It is because of the treatment you ke thola mo ke fihlang teng. Sure. No, ke nnete tota. Ha sa butwaka, please guys, ke tlo kopa di number tsa ka di ke tla le fa tsona. Le tle le mfounele wena le yena ke tle khone o bua le lona fela le babedi fela re ka bua ka phone fela. No. O mametse because yena o teng life ke tla fana ka tsona then ha le babedi fela le na le nako le mfounele. Okay, no, I can't ever watch that. Thank you, Abutwaka. Thank you so much. Huh? Thank you. Hey, thank you. Hi, thank you so much, Abutwaka. No, can I read the first? Yo, guys, marla bona ke dintho tse nyane jwang tse o re misa di partner ka tsona. Utla obutiona are it is for the first time hona le motho mo appreciate yena. Okay. Now, do you think after this whole thing this guy ka se ratikia? O tlo mo rata ka sehlo. Ene kia ke o hlompha hore 5 months in
Yo. Ka ke mang ka nga appreciate le nna Oh mare guys, le ha re se nix mo appreciate e ka nna ke re la o be o dula ka strateng sa ka hle requesta ala e be o dula fela ka strateng maybe o kilo kopana le nna toropong be ke o dumedisa guys lona mare ke batlo a go hleng ka ho hahle re tlo kola show sina motjane ke batla bona are in matter 27 in matter are tsebe are understand ntate nyeo I can understand sure guys nna se ke re fela la haeba o dula nkile ka o dumedisa ka toropong hle le na o ka hle guys re ka because I di partner ke re khotsi kilo block. I wish to call and appreciate my husband. Request us. Ke nna o mo lining ke requestile Clara. Ai! Clara ke requestile. Ba kina no yena ke tlo dira. I will appreciate your husband. Ke tla acting ka ring husband. Mantswa ke tla tisa mo go. Ska ije ka mantswa ba. Wa ke re tsantsa go phone le husband. Sure. Phone na fleke. Ke sa number of phone there. Tinzi. Tsantsa le phone le husband a khona nkutla ke mo appreciate. Di number tsa o file tsona ka tsona. Our party number ke 071 Hai 071 071 160 160 0436 0436 ke husband who's baby husband jo sa khatella ge okay umosebetsi o tšobeke ka mmereko nna ke mo Pitori a ko re molata sure ai Sorry, husband. Our husband o fitwe ke ntho kgolo hle o tsantsa no araba Hello? Abuti wa ka le kae? Hello? Le kae abuti wa ka? Re ke mo bua le Pastor November. Le Pastor November. Yes. Yes, abuti. Ke rana di show mo di TikTok le di Facebook le radio. Ke etsa di show tsa manyalo, di relationship ke mongata o le di TikTok. So today on tsoma metsa butwaka. So today batho ba ntse ba appreciate di partner tsa bona. So di shapo tsa hao. Ke are guys ke kopa appreciate my partner. Tienwa. Dali Yes, madam. Dali Yes, my love. ke re ke nyaka go appreciate ka jeno for being the man that you are mo bophelong baka ke leboga modimo ka wena le gore mo tseleng e ntsamaisang yona. I appreciate you being the head of the house the way o leng ka teng. Modimo a mpiele wena re gole re ratane re tlhomphane. God bless you, my love. God bless you. O re ba le pila mohatsaka ko hopotsa ke re Ke tlolo. Abutwaka. love you. Abutwaka. Lena go kae le mo. Ka kopana, it's more than 11 years. We are long. We are going to our 6th year in marriage. Baka, 11 years living together in what? We are long, we are 6 years. Okay. Formal marriage. Okay. Wow. Okay. What's a kitlo kopanga butuaka ne?
ausi wa ka le wena mmametse ne ntse ke fana ka advice e reng it's very important hore ha le se le dutse together o botse monna wa hao hore ke di eng dintho tseo a di ratileng ka wena ausi wa ka tse yentseng hore a o choose ne then ha o qetile o di ngole fatshe dintho tseo ha o qetile o bo mo botsa hore baby hape ke di fi dintho tseo ka wishang hore ke be tsona ho wena o di kopanye o di ngole ha o qetile o bodi beya ka mo bedroomong ya hao le a o botoa ka mo a o botse re lo yena baby ke ntho entseng hore o choose nna le yena a di ngole ha o qetile le yena a o botse hore what are the things a batlang hore o be tsona both of you guys le di ngole ka mo le boteng so that every time e mong le mong ana hopole hore no my man won't choose it because of 1 2 3 my wife won't choose it because of 1 2 3 Okay. please guys thank you so much Thank you for the advice. thank you so much thank you so much Pastor. bye bye Bye. yo Nna re kwale sure ke Re tlo kwale sure. kgona. le go se le mona Nna ke sa kgona. Bye bye. me ska tutlile ne please o ska ba le bana le ke o bohloko Ha re kwale sure. ha re tsamaye Yo a re tloetsa show e powerful she be re sa founele rona. Yo guys nna ke tse ke re le motho ke nka re fela ke le ka mo dumedisa. Ha ba sa re yo a re tsamaye. Ha re tsamaye ntate motho. okay thank you I will never forget that familia ka hape nna le mo pelong ya ka haholo I'm happy to do this Life thing with you. ska tsema master ska tsema master o tlele na o bua from the pain Lena appreciate. ngela la motho ba appreciate Ke re le re nix. utla le rato Ayo tjetje. ara yo tjetse le kopa o Ya lo se re a fe. Spapantle. Nna a le ka tsoga ka mosho o tikinyetso le tsifriki ke sitse. Bishop Flavor ke man Flavian a rena ke hloka mosadi a tjena hle bathong lefatshe la Ntate Modimo. Hai. wa o qetela mo mabedi re kwa lehle rena re tsamaya Sure, ayo tjetje. so Dr. November now has Dumela ntate November. ho le rata ha Ntate November le kae? re teng le kae kgaitsedi ya ka E teng ngwaneso mane re a iphelela. a hle nna Bua le mimi wa mo Mlabane, wa mo hopola Mlabane. Mlabane O kae o tiseme bathong. Oh ngwaneso ke thabela jwang ho bona ntate moruti wa ka. a hle ke a leboha Oh, wa leboha wa tseba o ka ba ka bua le wena wa tseba yo o tswa hole ntate moruti. a hle ke a leboha Ntate moruti wa ka. thank you Meiska thank you re tla bua next time Rato la ka nna ke leboha fela ke kgonne ho bua le wena. thank you moratwa wa ka thank you O neng ke batla ho kena ke re ke batla ho bua le moruti November moruti wa ka. ke a leboha hle ke a leboha Thank you moruti ke wa tseba ke leboha mosebetsi o moholo le o etsang wa tseba. a o hle Ke re ha ke tlosa ka fela ntho ya ho bua mosebetsi o moholo ntate e le o etsang. Le nna ke le mozalwane le a sebetsa bana ba so ndi re kenya tseleng e right re ne re lahlehile re kene di-Zion wa tseba ke re sa tsebe nnete mo le teng at least le kgonne gore bontsha re tseba tsela re tlamehile re tsamaye ka yone ke a leboha o le mosebetsi o moholo o etsang modimo o atleise. thank you kgaitsedi ya ka thank you hle thank you ke mogauta Ona lo re motho hae o chaya ka 7 o chaisa ka 7. Our next time re tla etsa ntho a re tsamaye ntate moruti. guys there is something e kutlwang ke kopa o kwala ka yona Okay. you know there are things that we are considering but this thing is
Intersheet. Yeah, this guy in a month. In just 1 month. I appreciate your girlfriend in Chakalam Kopanado. And Uto were excited as well. Yo. Very excited. Who know there are things still reading Kang Hanyani, Karamanyalo, our the relationship is a room. And you know, there is this thing you Tandua Ratamubu. There are things still Tandua, Tandua, my family. Adi Buile. Ha are. The reason why I appreciate them on our high, it is because ha sheba family high. Le back le the cousin. Obona favor yanda temudimudima bopilo ba. You know, kana go tseding ba tabatsi bo sheba re. Manyalo kapa your partner untite kai. Beside the mistakes tse wa di etsa, sometimes we don't check or about bana ba rentsa kai. Well, I understand why I appreciate Mona Wahai with all her heart. Because Oshaba lead the role Leo Munahai and Oshabaga or Ngabalikai if it was not because of the man, the husband died. Sure. Guys, if Resadi should be intertextual, and if we don't know how to appreciate the partner Rataruna, we are Satanuta, because when you appreciate your partner, appreciation, you are able to see. You are not naive. You are able to see the good side and good things that partner how idiots are. When you appreciate your partner, appreciation, and especially to everyone, as much learn to appreciate, because when you appreciate the person, you are saying, get away. Now, Satan, we are saying, we are to about the good and the important. Refocus a fella in the negative side. That is why most of the people talk about what complain. That is why there's a lady and get up and a request him. Because he announced high salary we cheated the whole of since I complain. And sometimes people they don't understand Baba Balona. As much this person analyze the mistake, but it is not just a person, but at the same time, everything. Let me tell you something. Ingredients is again. Calcium. Sheba, Kikubalonsa something. Kikubalutan to a again. Keep pure water. Keep pure forever pure water. Forever pure water. Keep forever pure water. Clean bone. This is the pure water. Forever pure water. Now, Kara water, Kara pure water in. Honali calcium. Magnesium. Sodium. Potassium. Sulfate. Fluoride. Aluminium. Now, pH. when Utsweri lead ingredients, it's almost 8 or 10. Yes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Come on, when Utoti lead into 8. 12. 12. Karamitia. Utoti into the ingredients, Karamitia. Now, when you lose a you don't just lose this water only. Okay. You are also losing the ingredients. Can I repeat that? Sure. If it's a remedia, automatically it's already the ingredients. That's 12. But when I can lose this water, I'm going to lose the ingredients. That is why when I need a partner, when you lose that partner, you are not going to lose that partner alone, but you are going to lose the role high. Sure. Hi guys, we don't lose only partners, but you are also losing the role because those roles
ke tsona di-ingredients. Sure, come on now. The role tsa di-partners tsa rona ke di-ingredients. Now, you don't have only a partner, but you also have the ingredients. Tseo monna wa hao a tlang ka tsona. Come on now. Sure. Yo. I can tell you now, Tandi Uri. The reason why I keep working my sister waka, family waka, it is because she broke it down. Dinto tseo monna hae a di bapetseng the role tseo monna di bapetseng. Now our own reketse di dikoloi o yentse Ke dula ntlong e ka toropong. Ke dula ka toropong ke etsa eng. Now you can imagine if Anaka lose that partner, come on, someone to lose the ingredients. And even if we can try to be big and we can try to be big-headed. But Oksalayo, no one else has to give the ingredients. Lady company in Salona, as much as sebetsa Telkom, kapa o sebetsa Eskom, kapa o sebetsa Foshin, kapa o sebetsa Edgas, kapa o sebetsa Kai. The reason why are you working to that place, it is because you are also working for the ingredients. That is why when Utola retrenchment, you don't just lose the company only, but you are also losing the ingredients in the benefit. So here's the thing I'm closing. Now, when you appreciate your partner, it means, Uri, baby, as much you are failing me, as much you have mistakes, as much you have 1, 2, 3, but I am not naive, and your mistake, I didn't get sorry. Now, when you appreciate your partner, you are saying, I can see, Hori, as much you feel, but I can recognize your role and your importance in my life. Appreciation. Appreciation. When you appreciate the partner, you are saying, I'm aware. I'm aware of the role of how. I'm aware. They are born good we important to back. And now what is the appreciation? Appreciation is petrol. Appreciation is petrol. Sure. There is no car that can petrol. Okay. Appreciating your partner. You etsa hore a thabele ho etsa dintho tseo o di batlang o mo etsa jwale a flowe. Hey man, come Ke go ipita when you appreciate your partner o etsa hore a flowe a di etsa ha monate no I am mate good a utlwa a khalla when you appreciate the person. Ka go jwetsa tonight hona le batho ba appreciate you bao the appreciation entsweng e chintile environment go tlo ba monate hona le ntse tlo tsintsa hona le batho ba tlo ratwang betere ba tlo ratwang betere after appreciation o tlo bona ka rand couple tse appreciatileng batho ba tsona abanye ba zo thandwa betere namhlanje. Sure. So can respect people who have appreciating their partners. Sure. Hi. Yo. Sure. So we thank God, guys. We thank God. We thank God. Can it? Ya o qetela ke ane ya hore the guy the guy we say I've never been appreciated. Bophelo ba e kaofela. Now here's the thing, Malik. The viewers at home. When you appreciate your partner, who beats our ajole, about all appreciation, man mujolo mahai. Do you know that all the benefits, all the ingredients, the guy a man more appreciation. If your partner I don't care but if your partner by mistake about well more appreciate one thing, there's a possibility
all your credence can go to that person. That is why today rena le dinyatsi tse phelang ha monate ho feta basadi. Hona le di-side chick tse phelang ha monate ho feta di-male. Yeah. Ya o qetela. Sure. Batho bohle ba nyetsweng. Lenyalo it's a project. It's a company, it's a business. E sebetswang every day. Le ska la tswa for sebetsana le lenyalo now. Never. If you're not lazy to wake up in the morning and go to your company and work every day to your company, please, your marriage also need the same effort. The effort that you are putting to your company. Either it's your business or your company, but we always put effort to our companies and to our businesses. So please, guys, we need to allow. We need to remember, le manyalo a rona a batlang to you. About more effort. You must put more effort. And you must not be lazy to fix and to sit down and deal with the issues that manyalo how the relationship. You must not be lazy because relationship you know the advantage your company. If I'm running a company like now, I'm running a church. There are times more is are clean. And leave everything to you in the church. But lenyalo lona ha le jwalo. Marriage lenyalo le jwalo. You cannot leave your marriage and think there will be somebody who will come and run it for you and make things to happen in your marriage. When we are running companies, or sometimes when we are working the companies around, you can find that your boss doesn't come to your company because he knows lona le deal na le problem with a company. That marriage is not like that. Marriage it's a company e batlang your presence. Relationship batla your presence. And ha batla motho ya lazy. Ha batla batho ba lazy abathi mina ndifuna uthetha kanye ndingena ukuthetha. We need to talk. We need to sit down, we need to, and most of the time, when we talk, when we there are this person here. I think I will talk about two people. Okay. Two people. But dangerous. When we're not the partner around the duty facility bua, hona le motho ena ya ratang we ba involved. By two. Babangata mara ke bua ka bana by two. Ba rata ba involved when mutabua le partner when Ribari Babedi as a partner, Barata were involved. Give remember. Give Mr. Pride. Give Pride. Yeah. Always. Why invite? The first person kid emotions. The emotions they like to involve themselves in everything. Halerle abua fela the emotions be di trigger aliadi invited the trigger the angel be di senior everything, every conversation, whatever listening. The first person yaratang we involve is the kid emotions. The second person keep pride. If but one is about shape, the emotions and pride, those people they can make your unforgiveness. Because unforgiveness is yeah. But involved to know. Sure. One, the emotions. The emotions. And before everything, before pride can arise, before everything, the emotions. Yeah. You have very pride. Yo. Pride too much. You are not a material. Even if you are married, marriage you are with on a risk. Yeah. Mutia le pride, mutia na angwangili emotions, but one of the leading emotions the pride. Manyalo abona is a risk. That is why
when ke jwale ka ke batla motho immediately ka bona hore na le pride o etsa jwang, I don't invest to that relationship because I know that relationship it can end at any time. When nka bona hore the person e ke le mophelo ba una le pride o nkwa ke di emotions, I don't invest to that relationship because you are investing to something e tlo felang anytime. Okay, Mari, if a deal already. Yo. Give man to me. Are if a deal already. Yo. Emule muyana need pride. I mean, yana angwangi emotions. Because the emotions, they always change everything. Halerle abuwa emotions, they change everything. Li end up elisato li khono communicate ubuwa li end up elilwana ubokela pride lingala ne munga fuck off ninga phinde dithethe. Ke ba bobedi ba. Hey. Mosadi ana le pride le monna na le pride alena lenyalo. Lona bana le pride mona. If you are in a marriage, you don't have marriage. Awuna lenyalo. If you have a pride, if una lidi ungwa kidi emotions, if una li pride, if you don't care, I don't care or kile nyalo ele nandi kanga kana, but you don't. Oh, hagina mutka bakala li pride. Yo. Oh, aragina mutka bakala if it did. That is why Mamela Mos, I don't care umote. I don't care umunati. I don't care umunati bobukai umutle bobukai. But if you have how taking ungwa kidi emotions unali pride you know the guy to be a girlfriend, not a wife. Because really shock alona batho monati, but kana go tsedi if le monati re ka unkela re ka o khipela fela ho roba la fela, but not to phela le wena, not to build le wena. That is why today, beautiful ladies, kiddy girlfriend, permanent girlfriend. Beautiful ladies, kiddy girlfriend. Jesus. Nozi areki victim, Pastor. Let me show you something. Honali the pole tena ekabata electric kapatai. Honali the pole te manje. Obuba le pole ena e tshwantseng e supporte pole. Yes. Tena te manje. Di supporta pole. Honali batho bao pride ka o yetsa re wena o be pole ena e supportang di pole tse di. Hey. Go, you are not the main. You will never be the main. Musebetso go support this pole. When I about today, Musebetso bona go support the relationship it's about le manyalo about us ka fela. When monna le frustrated ke lenyalo la hae, o tlotla pole nyena re nthusa. Ke kopa o ipheta. You must check everywhere mo tsamanteng. Hona le di pole tse mang, o boba le pole tse mang so. Mosebetso wa di pole tsena tse tshwere tsena tse robetseng so is to strengthen this pole. This strengthen a pole yena. Now when una le pride o sa kgathalo o sa qeke o sa etseng, you can find yourself o strengthen amanyalo a batho ba bang wena. O strengthen amanyalo a batho ba bang. And most about ba sa kgathaleng ke batho ba batle. But ba nahana gore ba special, but ba batle batho ba jwa most ya batho ba na le everything, but ba batluwa ngapa na ngapa abantu abafunwa ngapa na ngapa. Those people ba na le pride ba, those people ba na le abakhathaleli, those people abancengi, they don't care ba khathale batho ba. And ka bo madimabe, let me tell you something. You can live your marriage kapa, you can live your relationship how qetile be re tlo use rona. Ro sebedisetsa neto ha re na le di stress re tla we, ha di relationship tsa rona di re frustrate re tla we, ha re manyalo a rona re frustrate re tla we. Yo. Hayo.
Yo. So whoever ya laolwang ke the emotions, pride, don't care mentality, ha ona lenyalo, a nena mtshato, le ha lena lenyalo, a ke kgathale hore le thabile jwang, le happy jwang today, mara ona lenyalo mo, le tlo fela lenyalo le, and there's no relationship more. I don't care ho etsalang, mara there's no relationship in the tlo fela ka tsatsi le leng. I had the same pride, and keep up from experience. Sure. But this is a very sad truth. I can need to look Daniel Petela. Are ke tloela today. Morake. Yo. Hona le silent in court. Swapan. Hona le motho ya qetang hore that guy na re wa go wish to break up nye bohloko. O motlile re o qadile neneng? Yeah. Ho tswa motho last year. Mara anza asa mentally he was out. Mentally was out uchi. And then ha qetile abatlo aswa Ka January. ka January. Okay. I can relate 25 years of relationship, no marriage. Yo. And It does. a man asa decidile ro nyana kapa mosadi a dumetse a decidile ro tlo nyala ba lwana aka hold a lenyalo, then ha qetile ba robala le wena, well, he's still looking for a partner yo. Hona le motho nna ele nene ke check out ka ba ka batla mosadi a ntse ke na le ka check out ya qetile ka batla mosadi ke na le ka check out ntse ke na le mara ka batla motho. Hai, ntate mogodi. Ono checkiswa out ke pride. Ananaleo. Hona le ntho batho ba sa understanding. I think you'll qetela guys. And I thank you so much guys ka batho ba re getseng data. Yo. A le tsebe modimo le bless guys. Se fapa modimo le bless a all ka nnete. Thank you so much ka batho ba re getseng data. Hona le ntho batho ba sa tsebeng. Ke pheta hape ke le ka iruta. Mphe vaslape white. Well, let me take this thing. Okay. Obana Treasure. It is not right or every time in a relationship you do the argument and issues. Okay. That is why ke batla to bua le family yaka. Thandiwe. It is not right to accept you kanto error. It is not right to accept you kanto. It is not right to accept you kanto error. And you it's ban when it's wrong. It is not right. It is not right to accept you kanto it's wrong. We it's overhali ki sister waka ki tse tla bua le na ka thoko. It is like about motho wow understand that today kapa wa tolerate that today. But the problem here, tolerance. It doesn't stay forever. Sure. It doesn't stay forever. Sanufunu kwamkelwa ngezinto ezirong. Tolerance, when modimo are tolerator, it's a tolerance, it's something that gives this person a chance to change.
The purpose of tolerator is to give this person a chance to change. That is why that is the tolerance. I tolerate you because I am giving you a chance to change. Now, dintho tse re tolerate-wang ka tsona, ha re ske ra dula ho tsona for good. So nka motho ntse o tolerate-ile, work on yourself to change, especially when you know what I'm doing it wrong. Eish man. Ke a kwala. No, zenzile Andrews November. Ai. Okay, that means what you are saying, if your partner but if I'll tolerate that, that doesn't give you the right to own lerata. It is a chance to change. So most of people, they dwell and own dintho tso tla thola gore marlendo ke fuwe chance ya gore ke change ho yona. Wena we own so phela ka yona we entse lifestyle, it is not right. Ya go qetela. Sure. Most of the time here is the thing. Obana ntho e jwang. Labo, it's white. It's white. Now here's the problem. Ke a kwala guys. Relationship and lady argument, lady dilana lady issues, lady in lady. Yes or so. Dilana le problem. 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 Le dilana le problem. No. Le dilana le problem. Le dilana le problem. Are you aware or the shape, the picture, ya lerato ya change? Yeah. And the marriage. Let's say this is the marriage. Are you aware? This is the love. This is the relationship. Are you aware? The more we are dealing with the problem, we are changing. Come on, come on, man. Come on. We are now changing the whole picture. The picture. Hey. Can I tell you the honest truth? Yes. That is why haleta le fedile le faile le rato le. Kelelo ntsa rona le sa batlana. Ne? Because in itintile kapa ifedimekile le rato. Here is the thing. That is why batho ba qeta o arohana. The picture iba clear again. Mar iba clear kwena ye as my partner kinna ye. Picture iba clear. Mar iba clear seriously together. That's when ki tla be ki regret. Oh, re hopola because all nentse re ratana but re fail makile le rato la runa. Okay. Now ha re qeta arohana, come on. Ha re qeta arohana. Now how sana motho fail makang le rato. Now the color ya le rato ba clear because there is no batho but ba le fail makang no. Akoba nto ba le ngolisayo. Yo. That is why most of the people when we qeta separate, that's when ba riatana again. Ba be ba batlane again. Because now, really, when everybody together, Bama to fail maka lerato, Pataba Queta Arohana, now lerato, Halesana Motali fail makan, little. Now, gonna realize our age, Mara, I still remember, I miss my partner. I still love him. Sure. Yo. That is why I'm not about to regret Baratani partner ratabo. And some of you saw when you are spoiling your relationship. You saw yourself. We born.
We born when we feel like a relationship. We born. Now, here's the sad part. Here's the sad part. Sometimes when utolan ubona lilitli ubona lerato no kona akru ule fail makile fail walingcolisa ne then har qetile separate then the problem is here when now wena obule hona o le bonang clear gore he mara ke rata motho wa now o bona clear I love my partner now o bona clear I love my marriage now o bona clear now wena o bona clear but ka bo madi ba your partner yena ba sa hlole I bona ntho yena ba ntsa holdile mona yo that is why una le di partner tse ke tsa hlola di kgutlelane le batho ba bona yo ke kopa o ekwala seleke yo so that means that doesn't mean my partner will also see the picture that I'm seeing. Yeah, because now when you took time hey ntse ke spoiler lerato laka ke fail maka lenyalo laka ke fail maka relationship yaka then mohlang o re mphapha ha iqeta o fela now ha re qeta o separate kona wena o bona the picture kona realize gore mara ke rata partner yaka ke rata lenyalo laka ke rata relationship yaka but ka bo madimabi o thole gore wena you are alone to see the picture nna undestroyile ke ntse ke holdile to the picture here. Yes, that is why even if you can try to convince me to come back to you because I'm still holding to this thing. Yo. That is why some of you guys, whether you like it, your partner will never come back again. You are the only person who still loves your partner. You are the only person who still recognize the love. Mariana, usantsa ditsimona because le fail makile le rato ho fihlella ntwena itlika ka rakelo laka ho ka rakelo le ayo partner or it will never come back again. I will never come back to this thing again. Out of to begin, I will never. And the most that is so only regret and you regret. In most cases. Baby, let's fix Mutabari sharp. It is because now you are the only person you're setting now Ubonan picture. But Kabu Madimo Ubona picture very late. Sure. Ale rata lile boy. Yo. Ale rata lile boy. Ling appreciate on rumele fela teletor tsamaulo ya breakfast ya breakfast kamra di teachings se kam it's anjalo he sure maraya today yona it was yo hey guys re fail about sure that is why every time I used to say November, every time I want to be a better person. Every time I want to be a better person. Every time I'm confessing that to a better person. You know why? Because partner in tole kili a better person. Wow. Because I keep out to fail makale rato laka. Kapa relationship ya. I don't want to spoil my relationship again. Thank you to the Tola. Sure. Yo. Hi, at the moment. I'm not sure today, Kisha. My number is 073-202-9079. November. You give these people your time. But I get to be but by born can I explain it? Ndate Muruti. I was saying to Ndate Muruti, you are giving TikTok, social media,
your time haholo, because Ntate Moruti is live on Mondays. Every Monday Ntate Moruti is live. O bua ka di relationship ka manyalo. Tuesday Ntate Moruti o live Facebook monana o bua ka di relationship le manyalo. Wednesday Ntate Moruti o radio o bua ka di relationship le manyalo. Labone ke rona bana re dutse mon and ke relationship le manyalo. Tomorrow Ntate Moruti tla be le lekker Vrydag ke di relationship le manyalo. And sometimes ke bonus I can only di Saturdays. O sa kena le di Saturdays. Now Sondag ke teng, that means Ntate Moruti ba live 7 days a week. Now the least you can do, viewers at home, is to appreciate this man, because now he has taken his time and dedicated fully to you. And halimo habu dinto to sanyene that will only benefit you, because anakaba selfish. The knowledge ananglione, the experience, because ururuta ka experience anata inka, and then anana aisebedisete yena, but omonana, because he believes so much in love. He's a lover of love, he's a lover of relationship, and he's a lover of marriage. The least we can do as followers is to appreciate this man. Rekena di awara tse ngata, so di wifi di tlabe di sukudisa le no le bona re le life house tandu atla kopa mo rekela data anai reka, because he does not want to fail you. The least, viewers at home, that you can do is to appreciate him, because re bone no ki mang kana na tseni viewers at home la muitsi una tsena mo at least stubborn, but today o ka ga lenyalo o nyetswe, and le lona le buile gore ke di teachings. But how we bang appreciate it, some people they will never understand, guys. You cannot write you cannot appreciate a person like me. God thank you. God thank you. No. You cannot appreciate a person like me. God thank you. Why? Because I had to drive to church. Ke tlo etsa show. Ke tshetse petrol. Ke tlile mo. No, ha ke tlo mo. Ke tlo feletsa seleke. Ke misa Rockland, then ke drive ke khutlele base water. 3 ke sebedisa petrol. Ke sebedisa di resources. Ke sebedisa airtime. I mean data. You know, the call tse re di etsa ntse ke phone airtime. We cannot sit here and thank you so much, Kamlo. You can give, you can say thank you, Ntate Moruti ke yana chelete ke anela, so that to tele petrol, so that we say. We cannot sit here very thank you so much. We appreciate you guys. Canet, you must remember that Ntate tele petrol with the same way like I the psychologist thing, the psychiatrist thing. You pay, we pay, guys. We pay for the information. We pay for psychologists. We pay for psychiatry. We pay for lawyers. Even for just to bona doctor, we pay. Lawyer before you sebeletsa go thusa sa tsebe whether you're going to win the case or not. We pay. So guys, number here is 073 202 9079. Kia Capitec yaka 073 202 90. Ke number yaka, but again ki Capitec yaka 073 202 9079. Keep it up 073 202 9079. Yeah. Kali unalento account number. Okay, thank you dear. And then account number ya Ntate Moruti ya Capitec ke 15 200 75195. Ke kopa ipeta ke 15 200 75195. Kopa ipeta sa o qetela. Thank you mommy. Ke 15 200 75195. Ke Capitec, and then cell phone banking ya teng ke 073 202 9079. What's my guys la hopola ne ke rapella ne ke ruta ka giving on Tuesday. Yes, ke ruta hole,
and then Thursday ke rapella batho ne ke rapella batho every Thursday ke rapella batho yo ka ke feel or why ke tshotla so every time I will be praying for people every time ke rapella batho ka ra ya ke khathetsa ke re nehela people appreciate batho ba yetsa until ke give up. So guys ka nnete skela etsa more le end up le lositse batho ba le thusang ka dintho tse bohlokwa ka nnete. Thank you so much. Tate Modimo le bless ahole. Let me pray. Ke kopa rapela modimo wa ka ya dukileng hlonolofatsa bana ba hao hlonolofatsa bana ba hao morena Jesu ke rapela di family tsena tsene di hlaile mona tseo di ne di appreciate di partners tsa bona modimo wa ka we thank you so much ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ka everything you yentseng tsatsing ka shoklena modimo wa ka lokile we thank you so much ka di family tsena tse hlaile mona tse dutse mona ba bang bana di partnera ba bang bana di partner modimo ka re ba rapella ka lebitso la Jesu wa Nazareth re a kopa moha wa ntate modimo o iklotlisa maphelong a bona ka lebitso la Jesu wa Nazareth re a le ba morena Jesu ba hlonolofatse dintho tsohle ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth modimo le hlonolofatse ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth amen. I had to stop a prayer because ke bone ba re block jona ke tsebe why Connect. yeah ke bone ba re block I don't know why ke na restriction After make us speed before ba block I get see what happened I don't know why baba ka re block just the prayer I don't know whether it's connect. Thank you so much guys and stay blessed. F1 thank you so much. F1 guys. Thank you so much. Give the number. Oh, thank you so much, Rakhadi. Thank you so much, Rakhadi. Thank you so much. Thank you so much. Hey, no public apology to idiranene. Ndakamubuti usantsabeza public. O tlo etsa le public apology. Sineke. Ke bona re na le batho ba kae? Sineke. Guys. No, tshwantse pele. Pele. Sineke. Butle pele. Re 138 ne. E reng apology. Hanka e bona kena le ngata. Le tlo tseba ntate moruti santsa apologize. Guys, I don't want to say tap your screen. Type bang apology. Hanka e bona kena le ngata then ntate moruti santse. Bona type bang ka speech apology. Ke tlo di bala. Harieng ka speech. Apology. Guys, di kena stada. Public apology. Tap your screen. Viewers at home. Facebook, you can also do the same. Facebook, tap. Public apology. I can't even know. Public apology. Public apology. Hey, I give some to apology. I butle pele. E tla ga ke khotsofetse ke yone. Mara dingata. Harry. Ne ke batla ba a ke ne ke shebile mo ba ba kae. Ke ka tla dikene di le yang. Okay. Yes. Public apology ene ke nna ka tseba santse tlo re. Santse eme jalo ka mohlanka modimo. But. Li batho ba ka lona. Public apology and we bue jalo we mean ke kana kana ka o fela no ntse we mean. Now ha re mo mameleng public apology bona batho. Yo tsa banane le ke re Freida. Public apology ya ka ne ke rata hore boss ba gale le tsile marketing sa re eng di bua la tsone tata mo we have time fihlella re ba le motho le re tloqa le yena re le bararo ka phone sheba Facebook tseksetsi batho ka Facebook re ba le motho re tloqa le yena ka video call re le ba Ali 53 yes una le ntate la ratla gore la le ntate la ratla gore
bona sa re Europe tloela taba tsa batho like mamela public apology Ona ntate le rata gore ha se amisa le nna ke I never thought gore hona le motho wa 53 ya ka bang young and beautiful jwalo ka 53 yes without any makeup ha o pelwe ke mangwele wa tswa o seng o lo jima now ka nnete ntate moruti a ba bona hore lefatshe lena ha lena bo osi ba gale sa dira poretje mo molomong wa ka ba bona wa apologize half bua hore o bone hore ha ona bo osi ba gale e bue ka molomo wa ene o ka se hlotse o ntse re bosi ba gale Kiri, what ways the apology? Apologize hore be ka netine tse ke re boss ba gale ha le batho ba ka nyalwang boss ba gale le thata le tsofetse ha le batle le tsile market next at tsebo ene le rata makeup le pata di eng yes next at tsebo re hona le batho ba bo 50 motho ba le motle Apology short. Muruti ke motho wa gale self le lona jwale le pitsa batho ba gale ke ba PS ha shole le lona le pitsa mot mara ntate moruti ke tla mothusa ntwana fela na go batla ho ibua public apology go apologize hore ebe o ntsare le bosi ba gale o bone hore ka nnete ha ona ba bosi ba gale le fatshe thank you buisiwe ha ona bosi ba gale le fatshe ka nnete o e bone a ba bona hore batho ba bo 50 ba bo 40 ya kwa ha ba be makeup la bona but le lona sa senya apology ntate moruti jwale o na re nna ke ka bua tse dingwa di le ba o na re o kopa le moitshwarele kaofela batho ba nantsa re bosi ba gale na re o kopa le moitshwarele ka nnete phoso ye ntse ke mothana kopane le yena wa bona even ntate moruti o nana hore batho kaofela ba jwalo wa bona na kopane le motho a iwane a seng right so now that moruti ana fitisa apology ba na re o kopa le moitshware ene le ntse le la bosi ba gale a re le ka se hlotse le mutlwa le bu sa bone wa 50 something tswan ditabeng uthi apology accepted we are very young and beautiful ba kanet ba re ba acceptile apology prisa tla o confirm ene ntate moruta ka sehlotsa sebedisa lentswe la oswa kga mare re bana re ba sa senya apology sa senya apology re bana o tlwano re bana le bona pre house a hla jalo etsa re khutlele morao go lona mara le bona mara le tswelo tsa makeup jole ha le nna di tsasa re le be ka re le ba gagwe fo mothatsa se po ka le kopa o tlwano ke police brown le khala le police brown no le tsatsa di makeup ka ya light brown ka re tsatsa police lona le tsoro bobo wala bona jan apa batho be le mtho lona bosi ba bana bana lona bosi ba re ba ratang ba ke ba ratang ma lona bosi young ladies ba bo 50 yes young and beautiful ladies lona ne ke fela le lutseta bena makeup o fela ke a kopa ka boikokobetso o ska bo so tsatsa ka roto sa tse polichi ento o senza apology
ene ka metse ke moghalefele le no ne ke tse sa bua bana ba ka tjeno re bana ba ka tjeno 40 ya kwa ke le bana ba ka tjeno so ka nnete le lona a ke re ke mo bueletse ntate mogoti le lona re ka nkhala e right hleng ya steam tlanele ya re tla bona ka dibutsa ba bona ka dibutsa Nelly a sa etsa nje la bona le lona le senya ntho tse ntle hore awa a le senya ntho tse ntle ai je la apology ya ka ile le metsi ena ne ke re ka ne ke kopa Luxel taba makeup ka le ka boikokobetso bohle Luxel taba makeup hape le Luxel di profile pic tsa lona no khutlelang mane mo o tla beyang face e tjena motho a o dieme a tseba hle o bua le mang because le nna le a re sukudisa le hlae ka re ka nnete le bo o se ba ka tjeko hle ka le kopa la so ha re etseng jwalo ha re sana bo usibane ba re dileng ka bona re na le bana ba ka tjeko ntate moruti wa apologize o bone go phoso e entse fela ke mthana kopane le yena e entse jwalo e lokile bana be song ka lerata le utlwile ne le Luxeta ba di ntho ya di makeup fair le bona o fumana motho a le brown ba tshasa makeup mosunya kapa motho a le motho a ba tshasa makeup o ntho o white nya jole ka ro itsetse ka phofunyana mafo elo tsebe ha ba ta le no wa ke re jole te fitela o mena le mara njo nkgothatsang kore batho bana ba ntse ba le resetsa makeup utla o ba tsamaya ka di batho bana ba le resetsa makeup uthi ba tsamaya so o tlo ba bitiri jwang la bona mari count ya bona ntse look le ka khona o kena molo le lo reka makeup molo na ha ke le somi ne ke re fela ntho khala mara ke le somi nkare ke mo fostile re a etse national apology ha ke le somi a re tlo stock mbolo re le tlo stock ntse ke le kharimela tse a marla bona ka yo se jo le tlo etsa a khutlele mantsweng a re ka ko mora ba sta ba re ka ntho mare e kgolo ke ena na ya hore ba re ka mara ba tlotsitse peanut butter la ba bona ke re ho mama e ka re o tlotsitse peanut butter o tla mona ko like ha o moshebe be ka go tlotsitse peanut butter bana ba ka tjeno ke lebitso la lona la today le bana ba ka tjeko le Oleke le beautiful you are young guys kubai bye tla go bona ho sane ka nine if ke sa khathala ka net sure Hello?